Papa Daniel Agbeiza waba wode osia yo waba wode nkoda no ameka se woba wonfa nkoda ne nka ho no wode nkoda ne mienu nyina aba sanso na mata fia wonu ewa ha we are going a different level tinasiko maye ni nkomo ma wonu makwa aba mata nso de ne ma no enso so aba intine ejanto ha de besi be ma ne ba wode ne nkrofo ka ho bae oba no ba wono so de nkrofo bae nti awade no yebere na yakabum sebe ya Martha eti say na kopo adu na hu se ukunu ba no akotwepo ne de la ya tum we bible ene wa hye mai frata de na so bi boduku wo so ntina mo ehu no wa yepone ne dada dada no se na poni e fata okama ai sai ma mi sa change wa change style what is that ni ba ni ntia okay since ye ba okay nti wo se bibia correct okay no weneje ukunu ne Pachai. Ukunu ni. Pachai. Ena wone na kasa. Okay, mama na kwa abade. Ne mu wanje so. Oh. Mr. Daniel. Na what to say? Abade na muso e. Na o yiri si ohun o ma kwa aba wanye so ade. Me Jesu ebia ono na ante. Ene mane ma foforo na me hu se waje so. Mata mana kwa aba. Ra Daniel kwa aba. Yenua. Na so waje so na so anye so. Na onye so say. Pacho ke wuyi yes. Mama Maria. Onye mi dobio. Nukwe ena. Okay. Adan wo bo wasem nyina tofa. Ene be ma no aba ha hu. Ma me ni kan ko ne ho. Na mintie no esa wo sa ka say be tautology. What you say? Dani na what to say? Already adom na muso e. Ye ho ye wo hapa. Obai di nkomu bi be boy said ye ne wo kasa wo phone so no na wabai di na ye bebisa wo nanto se ewie yo ewie de boko emi se ne awusi odikan kan no sa na tie emi se ye di nkomu du baabi na wo yese minya embra na sini asem ni sitie no me ba so mfa nkwala no kan e ampa me de osia yo na me de omu bai enkwara no we no ma no mo aha na ma nkoda no mra ansa na menhwe wo no mu ansa ebia na ye kan ebia na enkola afoforo bi na ade o maba say wow be say o yire confirm say enkoda no enie wow no na ewo menchen okay nti obi amfa ne de tu mra na tu megina menchen wa Enti tu yi na wo nche. Enti na aha wo benti no man ko school no. Wow. O did they say? Dorothy Abaiza. Dorothy dey bra, mo de mo nyina mo ye nuafo so. Aha, there be ko. Na oni anom ne nso nko. Mo arrange myself as studio bi o panyini di odi ho. Aha. O di ne say? Dorothy Abaiza. Dorothy Abaiza. O dina say? Class 5. Class 5. Okay. Call Papa when feeling this is saying if you ever call when yes please are you bravo yes okay yes you radio your friends say do you feel happy yes, you feel happy being with your father okay which class are you now class 5 okay when was the last time you saw your mother? Can you remember the last time you saw your mother? No, please. Do you speak with your mom? Yes, please. When was the last time you spoke with your mother? You can't recall. Yes. But you know you speak with her? Yes, please. Nasa wo senko da ewuni omunkasa. We na mintini nka kura. Wa na da no ba wo yiyim. Bi kan. Wo se wonti omunka kura. Bisi ba ku de mintini nka kura. Asa akola fufuru bi na ya. Mini bi kan ti wo bisa akola no question. What you would do? Okay. What's your name? Selena. Selena. Are you also happy with your father? Yes. Are you sure? Okay. Chama young one is saying I go and I am reaching. Yep, well, I'm what told me. Go for the name, Mohammed. What did he say? That's one Beza. Desmond Agbeiza. Papa, I did say. Nache. Who nache? Who nabe? Say,
About 3 weeks. 3 weeks no one papa. Okay. So 2 weeks or 3 weeks. Okay, one so David. David also home papa che. Ache kakra. Okay. Mama na say mum pega table. Just give your mother a hug. Mona home mami ache. Aha. Sana ye kono. Aha. They also want to encourage no so ma ono so hage. Na. Okay. Mommy and move it me akotena se wate. Na momon nyina ho. No so mama papa hat. Some nyamon na it's been a while. Mon kotena se a. Aha. Ah, rene fair. Oh. Mon tena se wate. We are beje I friend say. Akole we am fa gari nka why. Ya de mo le fine. Okay, Danny. A day in a buy ma wo be fa nkoda na de omkoye. Nukre mida mwasi mo djuma pa moye e de boa oman Ghana nyina. Eni me fa sa kwan we so ati achia tifo ni ahwefo nyina. Ye wo ni se eni se adepoti na esi no e free lockdown no. Lockdown no because oba no me ware no ya mini no kwen obi ntis kan ko ware na tamfo na me ko kwan me fa so hu na me se obe ye boafo aboa me because no tombo fruit okotombo fruit anopa ba na afa se me na akọchini. Okay, sa area hona na me su edwuma enti onu kakra na me di me study na me se onye basabasa so enti sa dia me pu me hu ana 3 years ana me do ye ne hu ade me na twimpa ana yeti na senia me hu no enye sa na me hu no kirese me ware no na me chade enche bi na me bie store provision store ana me di ni tuwa no 3 months ugu store no na kwa fa so ugu store ni se me be a construction worker. Okay, me 2 point e ko be bebre enti me trafa ko me fa me dwuma so ndi agro enti me 2 point na store no wo ba fitiano pan e be kan mbre e bi o 5 o'clock e bi o 6 o'clock na o be ka ko bi store no fitiano pa e mbre no na no pan ya no we dey me ko kan amon for from me telephone number or soundboard no so enti amon for from ya me ko kan obi hu se na no di o be ka se bebre no so no asujuma na me ye enti ya na me pe ka sa bebre nya kan se no ba ko na se won for one via mama na ma ye din me person me de bi shi mi enti ogusto no afi me dia ni die obi a metimi ko djuma na ma be du fie be 9 na afi na prince si jasu a anajo 9 na me ka chiro se e bia o pese ejo o pese o ma o de ehie eni sa na otie asem bia na ka bia no enye se ye one day mistake. Okay, na mo eye su eni ni ban. Okay, meba ade a Facebook for mo ye mo hwe ni na bi mo hwe ni na bi ya me wo ena me de mo enne ma sha kan be bi ka mo nya bi nka ma sha yanko ye ni yanko mo ti se obesi mi nyama o si mi nyama me na me si mi nyama bia obeye bia no se o fie na se man ko dwuma na me se onye duan ma me a afi na wo nyama bia obesi o apre bi obepra edo na adwo 12 o'clock and prayer pra anado 12 mada me pesa me pie se oba boni ben usuro nyankopɔ pass no so mi dan no se me bedroom u hall wa na de awom anado bia na obi otumi boni ti anado nyina obi o fa yiri su obo ti sasai otumi ti se amana ye de boyeti no na ye o de boniti o ma ne nkasa no anadwo na ye oye se adwuma no omo na timi bo na se timi bo anya ne se omo se na we tribo okay bisane se obetimi aboni pa ba ko tie day bisane okay wan fa anya adwuma onu ti na me ko bie store na chi no o se augusto no me self ko fa ne ma foforo bu mu bi onu so saa ho na me sisa no e de ye no phone and accessory and electrical person TV sise chi he ya ye ni achiri ahaya ni so na ye nyame store oh so
so what you say enti oye bibi na wokoka oba kase bebre enna one on pese mebu onipa bia baba ne mebusiafo bia ba opamo omo adenti o se ne reason ye den chese unit na nim na adwenu ohun se we nipa boni ni so what you say omutimi ebe ni ofayire o takurade otimi di amani obedwa ewo ha na abetra me nchen no wakotom okay otowia na oko oba na oyi na mo bi manu bisa no onu nkasa beka no kura otiten no ko obi abeto wa be shame ba nenkan nyado kentema nida ko juma asan pandi ade be simeche o madam fu pa wo kuntanse wo niko juma ne ba na mehia no so ode ade bi be jame niko fie oba na tofu obisa nyama na buma ka yes enye mole no nko anu watu agu mama enye mole no nko ani suni ne ban aden o wajirim hawo timi hu omuti na case ne ban no omma no di ko hospital bi obeka no kura nia ne bra no omu di ne ko hospital bi di ne ko tu edurosu udi hu aba so what you say do mo hihye nyina bededi ne so what you say enti suni ne ban no o ma hihye de otimi si nyama ahata den o new biania on twitwichensi 1 week ni wo evidence ni nyina wo ho me enna your friend say for ni ba na wo de ma ye no yankon one by one misramu for educational purposes inti and yesua de da ya na account woni ba matia wo ye bibi are very very careful fi said your madam that was ana me man so te yanko video no so se pictures nso amude munyini mako no nto de boase na onka de ha ni nyina mani free mu na afa ye hwe kwan befa so asudwe ebeba ye ni ase egu obi enu ase de na nso mata ne baaye ona de ye baaye ibeti we ye dey ni ho no yeah wo chechirem bebre uwa hunchemu abusha ba Facebook Nhyira 104.5 FM live on Facebook YouTube ni Nhyira TV yedam live wa Dum TV aha he like a dynamo yes I am power the other unchirem tobo adan na why you say ya na moteo baby o senior na say na o hakan ho munya homa wa bonte abonte wo ho nim mama nim mama tro wait wo na me ba be bisa ho asem yankwa next picture why madam paso bi o kan yin na wo nchirem nya botre o be mama okwan ya mu e tweme nkonsa mama we ge kwa ho ya ba se mani bia me na jo say na hall ni tie pepepe say na hall ni hall say na tie pepepe say entiro ahoma no ono na esa na okoto no abesa na wodan ni baby o hatam wo nyanwo su ese ni okonya betete na edumi nyima o say and let me know me oponi ni me bia no anya ma bai ajeje chese ni tobo me ba cho efoni na sala obi e be shege amani efoni na sa inside edu oh mama yan kwanta bo na be na de adwuma madama de obi a mo fanto so ma yako mo le die ni nyina no mo le ni wo ho ni wo jesi wo mani say no we ye de ya we ye onu wo ka apele na adichi so a o se otugu lockdown no o se o ka ni se ya na fo o ka apele na ebi ka o wo se wo bi tu o be ka apele fufuro bi ma no wo bubu da de sen no na wa sa kan fufuro na aye fine but onu no otimi ka o kana ade bia ne ka ho no tu egu otimi parking pure taroba such a lockdown ba ni sano sa dichina so si me aduane mana ye wo me say we a day just a name enu ya dia banku ase un se bi wo to da me aduane na wo si da bi ni di bi nti banku de wo boy ye ho ade
ye wono na ka kire se benku ne mi ka na se mi se mi fa ni na nit mi fa ni na nka benku ni na ka benku na ye ye mi de fra no bi ka ye yi a ni fa hafra me nka half because ebi what I am asking ne say benku benku ana asai no what watching and say asai na bi say ebi ade ni bi wo ade chi ana eni a bibi nti eni a bibi nti na na ni a bibi nti enu nti we dey mo from me dey amore ni dey na me ela bi wo so a ebi ene yaye echina yaye yi echina yaye amore ni ni o jesi wo mani say ye no ye kotu banchi ye na ya yam nenne na me di aba na o sisa banchi no eni aye tum banchi ye tum ne yam nenne e mani say yeah sa this how they see we what they see we be 2 weeks and 3 weeks and I mean pie say ba e dey 3 days na yes 3 days we the banchi see what say ya enye see ni oba ni ade na nya mi jini yo ma due correct papa nitimi ka say minwa mi jini yo ade ni correct asa ade lockdown pa de duani ni ho na mi kuna ko fe duani aba na duani correct wu ye be mo mi oba o ade a wu fi se ye no die ma fifi nyina tutututu na ye na am si da bi no wu kula mi nu wu anya na mi nu ko mi tu ye tu ko ni e ko choba ni e ko to duani ko na hu ko na ni kura na ko ni nya fa o si da bi e ja ho wa fa ye ni wa be che ye broda bro mi ye se biko ye yi a biko ye ma o si mi nya se saa ma bruna se ma ka cho se bikunu ada na wai saa ma bruna se o ka chem se minim de tie Yakobon pese yam saa bro na ni dia wo ka ya ni die dia nu ada nya se chese nya ka chem se wonim de tie Yakobon pese be yam saa bro nu ada Yakobon na mama order sansa makwa yam bro abeka be bro ni o fa gidi be che e bro isi ye se biko yam bro se emfa nya me ma kwan o si ye se sa bro ni se mi so adan bro ye nyama na no catch him say ade ni we ade nyama na o si nyama o si no jesi ho e ma kiti ho nyina bu e na ni twatu ho nyim se ni o si te mama onu ti na no on kan kure onu ti na me bibia no na o gyina twa e bi tu ho da chi asenti because nyim ni su ni ban nti dan a mo ti ni e hwan dan me dan film ni kitchen ni ma mi shema mi ma na ebon wo she wa soku no nsuo no e di go be 1 week e bu ra ho ahu meba me bi catch us shemfo ni no na fato ho meba ho eye den na wo hata niema nsuo nto ewinsi ye awiaya na wo ye den ne dru anumra mo stofem papa no aye di sese dem mo hata niema no wo so aso die tie ni se aye the kitchen no he but the same do from mo aye tikutu and obi o ho do mo wan twetwe wan na akwan bibia e be ya na one day na 2 days we see ma dia no die tie ni se enyama nkolan onku school adie no obuba bia ye fi enti ada memu se atade no ma ba ye fi na ebi ni won be hye biom na ebi ho nsusu ye fi enti mahata emamu awu enya nsusu biom enti memu se pese mu fufa kaka no akoya na no ma so fine wo so anadun ama na gu anadun me fa so atusu atuho adisa atoda kura yi 12 o'clock na ka awiaya na wo ye den ya na mi ye mi ko ichima susu store na obi ma wo a nyame ye nyame na ye tuko kutansi ni me se eye den na store ni gu ye ipa cho de nti a wo ka ni se store na gu ye wo ye store no e mo ka kire ni se wo ye store na mi susu bi ye ni botri etese wo ye fu accessories na wa de fu manti do fus muniama no fu na no o ka say wo no mi ti ni papa enye na me o mana mama nka do fus and so sorry mentia de no esese tie me kwa manuawo amane ababu wa mentimi bodi wo de me pa che video na sa mo mpo fi video ye ni chi mami fu huniama me pa bofu na me de akotwi wo ti ka se fu huniama pa che wo de li pa che wo de me pa wa che pa me de kuku ve fu de wa da roma fu de ah mi ti bro fo ni pa me se ka me fiom oh ade ne mu yese Yoko, enti eyadina nunu mi botire asana nti ye ba be wole mu na mi ton mi kwachima te ni oka pepe semina ni bu fruit
nti ebe woli na the pastor no bi say Daniel me say wo yere no wo kwechima na say mu wale a obetina fakonto de na say obesa obetu aso kwechima na so obeyeso amano sa no ka chen nti ampa so ye wale ye no sa month no mu a week no mu no ye adwuma eni echire na obeye store eno wo nti wo ye store no pot of food no niama no free akra bae wo hihye enu afi no hye asenti endorse papa nti oye ya na misu midi Canada bia besa ho odede calendar hwe odede anza na oba ha patwan yenkoi midi Canada besa woti baku bi botre na mi bo ma o mi pa atwotwi nu otiefo mi seremu twi mi ya nwon mi nti mi kana manka ni yi amu fa chen ende eno na waka na ebisre ma mo we ni yi yenko enti mi botre ni sa na se obi balance mi start botre na se obi suba se obeto wunchire mu na ye battery wunchire mu na wunchire ni nyina I can put it to use enumfa mi pa acho I asked you we be say point one be me chire say the amount wade ni guye no what we boni say we say me man time what see the about the baby so no nyemi na guyo what me say me satam na ma shase ma me nya yi de me yuye ni satam media me basto no all right kama me nti abra na me bai na me nyim ye na me nyim ye asem no saka me ho me hu ye de to da no dem kura mitimi fisa asana me ho ma jola mti sa stam na ma store ban ekechiri ye wo ho onye ma na won content se ma baso ma hu yeri nti nipa mitimi die ndika kura bebie na maton ade na ma na woni bra na meba bibie no abeka so nyame na me gu no tie die gu store mata fiabo no wodi ndi say mata tie ye ma eni wa hunso wo baby angu tie wo de fasto no tunche enfumso wo baby angu ye ken obi susu hwe ya ne die chen de wukunu ken what you say nti ye nuru pi nanso esanse ye de dwumade ni sua de ne de entertainment kwadu na be ma ne bon enye baako enye mienu enye miensa tie we ya no nkosi we fi say wa ma pictorial evidences to it friend say the jade ma back to asem ni na wadani enu ti manya anu anya mi de wadani ni ti na butu fom say sa na oye na ade nti na so mi dane no de esi ho yini na no pepepe tie yin so mi dane no de esi ho say the fact say what me atwa me kitchen me ye ma de wie ya de emu achenchene kaka no enu de oba bi atimi di nsuo ta da se mu sipo what you say yakata so kama enu ade che ya dondon mamre oni kwala no mi pia enti da ma no ko fa say o sete wa apa na mi practice say mi pia fifia akoto ni ama okuma se dwuma eho ni wa enti mi sese bibia ye dwani tu no ma prada mo pepa tasisu enti meba no apra na de to wo no ba bi enya no mi pra bebia efie nu na ma pra efie nu na ma pra kitchen ho apra bebia sese bibia se ye be ya awo bi ba mechi kura ho anya basa se ye program yo se ye ma episode 1 2 3 and 4 na meba chire mu isapacho meba nu na nkola nu gu ho na wo nu papa mi ti ho na nkola na ntumago ni ne se ni chelsea ni nyina go bi ba sa no na ya na susu o se mi ka chim te odi abebo mi kodu o se ka mi ba na ka mi su mi ka se bi sa denti na wuti wo ma nkola ni ha se enti mi ba uni mi ka hwi na ma so mi nyama to enti video si a wa twa ye nkola ni na nkola ni di ya to ntumago to ha na we di chelsea etuwa we nyina wa chelsea na ope mi se yenti ope so oku mi na wa nya mi ki okoko abefa so agu me wo ade a wo ya to wo ope so oku ade a wa ai ade ope so na oba uni na wali wo a wukura mi ehia ase kura mi so share tu wo nya easy mi fa se mi na so share ni tu ye na ya nyakupo ya do ni atuo ko ye ifia wutimi ka sa wole we de be sa to betimi otimi ka kire mi atimi ka kire mi se wo bewu echire ko ka kire wo je ya nya tuo anko ka kire mi sisa se wo hwe se bibi be ya mi o ka kire mi se mo be busi ya ko se o mo be fa mi nko na echire kura no okuta ade mu ko fish ni se okuta da mo ni ko da cha mo ni ko fish ni ba ni okuta ade na ka obe poison me ba ye woni se mo won kire de ko woni se ma sa da no ka kire mi se nye poison mi sa enu ko ye di ache wo wo pe bonifa 20 what is it mi ma
mini omu uko adwuma na mia na me hwe omu eye bibia wori se ye ko biko akra wo hwe mi saa se mi gyan kwala no ma gyan kwala na wo hwe omu so da gi se wo sizi kwa uji kwala na sa na wo hwe omu so e wo omu wo mi hwe wo hwe omu so da school fees utimi jago uria no agaje mi jago utimi jago mi so ma mi tua sa chire ansa na wo beji school fees nse utia na so won tia bi sika na kam sisia a teacher ni hu ma ta no kwa no ma na iko mi da se ma gi se sika no metia pa because teacher ni so rare na what you sizi wala na ko se be se o mo bu bi ni send man no e bia ni date ni mame he kanu se dia open na wo bia wo pa busu ba ko ni fa ka bia e ni we chi shift busu ba ko ni fa ka se ni sika o nya bo che paper no ewa me ha yo ni kwan so a wo di kwan so enu danche papa ni send man is man tro ni din e kan ho akra de ni tama wu pen na wu ye ma ta fiavonu tama wu pen na wu ye fiavonu se tama pen na olu ma ba ha fiavonu che 1 week kola ni 1 week ni be wo me ma o job se si amu ada wa se ha o ya hyper on se si opo bisa no so wa ya na o pa ma sebeni 1 week to that 1 month no ma a ko wa mu fe no me ma ne pane no na me se o de do so Mahafu ni nyina kasa se ni usi kasa ne de ye baji ba na ya asemo edi se ampa bi a wo de do so se wo siki psychology asemo because emia tie debi wo bobe me ko adu eda wo kasa bebre ene waba me na me bi sa wo niam a wo de a kire ye no se enu ye de yin ena ma kire mu se wo kire mu kosi se nkura wo ntimi nyu ho anu nwie enti ye ma de ehia yo mate se wo si na wo da ho na be me ane na nka wo koje edu anka de bekuno ka oba me ni woti na yo ba we kuma ede sa asem we no odi asem no ko akra ni busia pe yo hini be odi asem no ko down on si asem no ni ware no kuma si o mu push asem no akọ nkran eno hini no o to medina mekum na chi wa ye ko ye no ohini no etwo na no asem no dare mu ena ye ko ye no onu na nka so bo amane ye hoho ye mu asem bia asem kura odi abetu ni ena ohini se onu oye ohini ba oye princess nti onu ndi kan kasanti me no me kan ye esi ampa mi ka sem no wi ye na ohini no aduru so no se tubu ase na o direct no na ring no so e na oba ring dia no so se onu da na adwo na me sorry ebe wuro onu ni ring e de ko ye rituals enti o hwehwe ring no we hu o bompa na na o hu o share no na na nsu ye no kusukusu e na o san ba that lady we occultic man there be na me occultic man we Christian ni pa o se no wada na ni ti na ugina no so o se na wo ni kawa o se na bibi kura tuwa bi mani sa o se no ye duane na bibi kura ni sem e hanki ni na me hwe bi duane enti ye ka sem no wo akra na o hemi se o de ni sa to so mi san be ye ni ho ade no bi mu o mo na mi san de asem no ba nkra kumasifo no ana mo frɛ asem no ana ogbo ni sa ko edu na ena mpanifo bisa se na duane na o mi di do gu mo hwe no dade no mi di e ona mo si o mo kasa ya no se ai o ma o di ubua we di hwe mi di ma o di bre we dade no atini kemu sa ye jollof ena o nua ye bisa no na nye do ni ba ko na minua ye jollof no nua ni ena me bai wa kitua no Selina no ono no nya bedidi a no afro dani table na be transfer se dada titima no odi duane besi wo no yam shini prekope nti be bopa 2 times all duane no so before me ni ba me so na ma bompa 2 times eti miti duane na akola no na medical TD na miti na akola no eti free wo no na ma me se no nyama ekoso enkoyi na me start say me ye alert onti na bibi a si everyone nyina no eti bibi the substance bi ko gu aduane ni mu ana na da bi okay eti ni yes also all right yan shift man kola no so se nkola na ye yomode ma na me ni kura ni o bana se wan hwe no an o ba ko bu ho ate onyankopon ni okay eti nkola no de o mu da makoma so o mu da chi e me hia me but onu no eni me pre nkola no
say matter o pese nkola na omo wo ne ho no wo gi wo ma na because o mutimi cha na obewia wo mo o sheda de se biba no busiafo se oniyi ni man nyina sambra because o pese o gi kola no free akra ho na am si daadi ni mpini anya du maybe of friend sister ka some chere me say won sheda bewia kola no free ensam na mi sister ka sa chere na mti ase yenko hwe bebi odi kola no betu wo si daadi emenya so na mi se anya amaso wakache mi sister say onim kwa befa so agi kola na free ensam nti o sheda e de asem sabeja na ma busuafo a o mi ye mi ho ade o bo say wa chere mu wa se kwan ko befa afa so wia o mu of kwa afa so no kwa anye na say ade ba ko ye ko Ghana mremu a ye ni mra poti bi wo ho a aesthetic clearly say akoda nya mfienzu an ye nya no da bi memum ye hwe akoda no ne dachi any baby a wo wa ne hoto no me ka no kra kire me yo ba what ma say baby a o wa ne hoto no nkoda na ni nyina ye mma me kra de na nka minim say wo ye be menti me ma no be stop won so baby mama ne wo mu say se nka me ma no mu na afọ wo mu ekun kitwa no okochia oba be 9 10 and 11 and oba mu pe mu fi penyin anadwo yan fra penyin en bisa no so me bua me twan pro ojidi so that's me bra yo sakra ne bra so ni ma me kochia oba tan ben okay me ba be da kom sa ko pin se tan oba me ba maka me ba Abufafo adura wo be ai wo yo ana makame ma me kasa ba ko Obechon. Okay. See, rapid improvement pharmaceutical mupa wonum e dia bedwa so e na metro bi na me dia ma wono. The federal cough expectorant. Yeah, ewa any papu wo hini mo asisi a wo ye wo hwe enye mpacho adurei wunya bi na aboba e betu mini mo ayi amama ni nyina afiri wo am wanya relief akoda wonya mfiensia mepacho e ya mema no bi ennom sanso na absor abendazole tablet so e ya ma obi a wontimi na ne nanum ato ye bibi kakra bi a Papa Daniel Agbeiza waba wode osi ayeyo waba wode nkoda no ameka se wo ba wo mfa nkoda ne nka ho no wode nkoda ne mienu nyina aba Sanso na mata fia wonu ewa ha we are going a different level tinasiko maye ni nkomo ma wonu makwa aba mata nso de ne ma no enso so aba intine ejanto ha de besi be ma ne ba wode ne nkrofo ka ho bae oba no ba wono so de nkrofo bae nti awade no ye behwe na yaka bum se be ya mata eti say na kopado na wo se ukunu ba no wakotwepo ne de la ya tum we bible eno ma hye mai frata ne na so bi bodu ko so ntina mo ehu no wa yepone ne dada no se na pone ye fata okama ai sai ma mi sa change wa change style o te se dani ba ni ntia okay say ye ba okay nti wo se obi bia correct okay no wene je ukunu ne pachan ukunu ne pachan na wone na kasa. Okay, mama na kwa abade ne mu wanje so. Oh. Mr. Daniel. Na what to say? Already abin na muso e. Na o yiri yesi wo hu o ma kwa ba wanye so ade. Me Jesu e bia ono na ante. Ene mane ma foforo na me hu se waje so. Mata mana kwa ba. Ra Daniel kwa ba. Yenua. Na so waje so na so wanye so. Na onye so say. Patron. Yes. Mama Maria. Onye mi dobio. Nukwe ena mi. Okay. Adan wo bo wasem nyina tofa. Ene be ma no aba ha hu. Ma me ni kan ko ne ho. Na mi ntie no. Esa wo sa ka se be tautology. What you say? Dani na what to say? Already adom na muso e. Ye hu ye wo ha pa. Yesu asi. Obai di nkomu bi be boy said ye ne wo kasa wo phone so no na wabai di na ye bebisa wo nanto se ewie yo ewie de boko emi se nia wo si odi kan no sa na tie emi se ye di nkomu du baabi na wo ye se minya embra na senior asem ni sitie no me ba so mfa nkwala na kan e ampa me de osi ayo na me de omu bai enkwara no we no ma no mo aha na man koda no mra ansa na menhwe wo no mu ansa ebi ana ye kan
ebi ana enkola afoforo bi na ade o maba say wow be say o yere confirm say enkoda no enie wow Mwana na ewo minchen. Okay, nti obi amfa ne de tu mra na tu megina minchen wa Enti tu yi na wo nchen nti na aha wo benti no man ko school no wow o did say Dorothy dey bra mo de mo nyina mo ye nuafo so aha Debbie ko na oni anom ne nso nko mo arrange myself as studio bi o panyini di odi ho aha what do you say Dorothy Agbaiza what you say class 5 okay o call papa no feeling this is saying if you able call when je yes please are you bravo yes please okay yo radio your friends say do Just do you feel happy? Yes, You feel happy being with your father? Okay, which class are you now? Class 5. Class 5. Okay. When was the last time you saw your mother? Can you remember the last time you saw your mother? No, please. Do you speak with your mom? Yes, please. When was the last time you spoke with your mother? You can't recall. But you know you speak with her. Yes, please. That's what I was saying. We na meeting in Kakura. Wa na da no ba we yim. We kan. Wo se wonti o mun kakura. The siba ku de meeting in Kakura. Asa akola fufu bi na ya. Me ni kan ti bisa akola no question. Oti wo di Aye. Okay. What's your name? Selena. Are you also happy with your father? Yes. Are you sure? Okay. Chama yanko ne say igba na emretwim. Yep, ha. What am I to me? Go for the name Moame. What did he say? Desmond Agbaiza. Papa, I did say. Nache. Nache. Nabe. Sir. But about 3 weeks. 3 weeks no one, Papa. Okay. So 2 weeks or 3 weeks. Okay, one so David also home papa ache kakra. Okay. Mo mama ne se mo peja table. Just give your mother a hug. Mo na mo home mama ache. Aha. Sa na ye kono. Aha. They also want to nka ache no so ma ono nso so hug. Na. Okay. Mo mi enu mo betimi akotena se wate. Na mo nyina ho. No so mama papa had some young net it's been a while. Mon contrast ya. Aha, we're fair. Oh. Montana Swati. We are a friend say. I call it way and for Gary in Hawaii. Okay, Danny. A day in a buy ma will be found Colana Diomokoya. Mida. Mwase mo djuma pa mo ye e de boa oman Ghana nyina eni me fa sa kwan we so achia tifo ni ahwefo nyina ne woni se eni se adeport na esi no e free lockdown no because oba no me ware no ya me no kwen obi ntis kan ko ware na tamfo na meko kwan me fa so hu na me say obe ye boafo aboa me because no tombo fruit okotombo fruit anopa ba na afa se me na akochini okay sa area ho na me su edwuma enti onu kakra na me di me study na me say onye basabasa so enti sa dia me pro me hu na 3 years na me di ye ne hu ade na twimpa and I yet na senior me hu no yes na me hu no kire se me ware no na me chade en chebe na me bie store provision store and me di ni to ano 3 months ugu store no na kwa fa so ugu store ni se me construction worker okay me 2 point e ko be bebre enti me trafa ko me fa me dwuma so ndi agro
nti me tukwana store no wo ba fitianopan ebe ka nimbre ebi ho 5 o'clock ebi ho 6 o'clock na obeka ko bi store no fitianopan enimbre no na no pane no ye dey me ko kan amanfo from me telephone number or soundboard no so nti amanfo from ya me ko kan obi hu say na di obeka se bebre me so no asujuma na me ye nti ya na me peka sa bebre nya kan se no ba ko na se won for one via mama no ma ye din me pese me di bi shi mi nti Augusto no afi me di obi a metimi kodjuma na ma bedu fie by 9 na afi na prince si jasu a anajo 9 na me ka kiro se e bia o pese ejo o pese o ma de e hye enye sa na otie asem bia meka bia no enye se ye one day mistake okay na mo eye su enye ni ban okay meba ade a Facebook from where you ready na bi mo ready na bi ya me wo ana me dia mo enne ma sha kan bega bi kamo nya bi nka ma she yanko ye ni yanko mo ti se obesi mi nyama onsi mi nyama me na me si mi nyama bia obeye bia no se wo fie na se manko dwuma na me se onye duan ma me a afi na wo nyama bia obesi o akra bi obepra edua na adwo 12 o'clock and the prayer pra anado 12 mother me pesa me pie se oba boni ben usuro nyankopɔ practice no so mi dan no se me bedroom wo hall wa na wo dia wurum anado bia na obi otumi boni ti anado nyina obi boni no fa yiri su oboni ti sasai nyankopɔ kura ti se amana ye de boyeti no ona ye odi boni ti o ma ne nkasa no anajo na ye say adwuma no omo na timi bo na se mtimi bo anya na se omo se na we tribo okay bisane se obetimi abo nipa ba ko tie day bisane okay onfa anya adwuma omo ti na me ko bie store na chi no o boost on me self ko fa ne ma foforo bu no bi ono so saa ho na me sisa no e de ye no phone and accessory and electrical person TV sise chi he ya ye ni achiri ahaya ni so ne fe nyame stop so what you say enti oye bibi na wo ka oba se bebre enna one on pese ni bu onipa bia ba ba ni bu senfo bia ba opamo mu adenti o se ne reason ye den chese minute na ni nim na adwenu ohun se we nipa boni ni so what you say o mutimi you fire or takrade or to be amani or bedja or hano abet tram in chen or cotton. Okay. Or two year no ko or bano or you know be manua. Bisan or no casabecan or tongue or take them or be I the same Kentema. With that, we could do once and Pandia then be signature or Madame for power, Kuntansi. Niko djuma ne ban na mehia no so ode ade bi bejame niko fie obana tufu ebisa nyema no biwa ka yes enye mole no nko anu watu agu mama enye mole no nko ani suni ne ban aden o wajirim hawo mintimi hu omuti na case ne ban no omma no di ko hospital bi obeka no kura nya me bra no omudi ne ko hospital bi di ne ko tu aduro su udi hu aba so what you say do mo hihye nyina bededi ne so what you say enti ni suni ne ban no ama hihye de otimisi nyama ahata den o new bian ya on twitwi chance ni 1 week ni wo evidence ni nyina wo ho mi enna your friend say for ni ba na wo de maye no yan call one by one misramu for educational purposes inti and yesu ya de da ya na account what be matia wo ye bibi are very very careful fi say said your madam that was ana me man so te yan call video no so say pictures and so amode mo nyini mako no nto de boase na onka de ha ni nyina mani free mu na fa ye hwe kwan e befa so asudwe ebeba ye ni ase egu obi anu ase de nanso maka ne bae ona de ne bae ibeti we ye dey mo ho no wo chechere mu bebre uwa hunchemu abusu na Facebook Nhyira 104.5 FM live on Facebook YouTube ni Nhyira TV ye damo live wa Dum TV aha ye he
like a dynamo, yes. I am power the other. Unni Chemutobo, Adana, why you say Anna Moteo. Baby. O senior man say I know happen. Our hall. Oh, hall. Munya Mama Bonte. I want to Mama, Mammy, throw away to one of my babies. I want some. Young one next picture. Why? Madam Pastor, you're okay now. You want to. Now, say, okay, Mamma, quite. We have to make going some of the radio when we have a many. Not all. Say a whole paper. Say a whole seen a tip paper. Into a woman on one son, I'll cotton what the son was then. Baby, or Hatam or young. I said, you would never better say. What say? Ah? And let me know me. Me upon in the middle. And my bay. I did your chest and table trouble. The battle. And for the Nasara. Obi abesi yamaniti. Efani nasa. Inside. Oh, mama yankwanta bo na be na de adwuma madama. De obi a mo fanto so. Ma yako. Mo le die ni nyina no. Mo le ni wo ho. Me wo Jesse wo mani say no. Where ye there ya? Where ye there? Where ye onu wo ka apele na adichi so a o se wo tubu. Lockdown no. Ah, o se wo ka ni se ya na fo ho. O ka apele na ebika. O wase wo di tu o be ka apele fufuro bi ma na wo bu bodu da de sen mu. Na wasa kan fufuro. Na aye fine. But onu o timi ka o kana ade bi. Ama ya de shega na mama baby bia wote menka ewie yi no mema wa ha na maka chow se good afternoon French mu na minti kasa ne papa nenso me chiachia baby bia wo hwe me bia na mabisa se wapo mu etesei eno na wo na ye mu etesei adom bia bo adom so ma ampani ampa Kristo wadi ne boshe so boshe ne se o ma ye ho ma se wode nkwa acha ye dia na aseda maka chow se enye automatic se would I be sorry to say unya nkwa say ya be grateful for the life you have and kwa na wanya no sum ye bodo do enu nti ye da obade no wase woni awaye e de amaye hu baby a wotie me bia mechia wo eye wo damu na wotie me a driver for taxi drivers structural drivers pragia drivers obi a mechia mo emma mo aha afei me kwa fitafo mu asafu vitam na fitafo ni nyina me chiachia mo pa nyankopon wo nhira mo na wonya mo kese emfa emame mu wodwam na wotie mi a me chia wodu adum eye Republic Bank opposite honom ema na mo ton nsuo ni biscuits wo hono oh me se wie ya sheda be ya save no chazanya sem ketwa ya chiachia mo pa Melcom opposite ho ya chiachia mo pa sanso na bantama before junction taxi rank na dum hono I driver for ni nyina ye damase kejetia Dubai yeah ma me mama juma yakopon won hira mo na wonya mo kese ne amu bedi hu dwuma bia no erade ma yento ema no enso muso ene
day February bosome ne da to do much wa pimpim no ene aduonu nsia mu erade na ayesa we thank God it's Wednesday and na midweek mu don't see na ya ba dwumadie ya to pete ba bia Facebook fo school prefect girls SP boys SP obi amra na ye ni dwumadie no me nyina makwa aba live our Facebook here Nhyira 104.5 FM me pa cho ye dem live on YouTube no so Nhyira TV share and share with the share button pia so woso ema WhatsApp contact ni nyina no mo mekan ho na ye ni dwumadie ni mum ye dem live wa Adum TV wonim sa Adum TV de ye wo adza oyiye midin aye ba ko pa midin de Ohemaa Benewaa from Ohemaa bia mejo so na medo ne ma di agu articulator ma be cha wade what ya say ye ni twede ampon ne na munti da ya ne yesre ne say onum ye nyansa ho brase ne nimdie ko se no me nsa no bebo apem evangelist fire kwe yara wase ya jem kwapa Jesus Christ anu nyam ka odin what me nyina ya na so ntia so wadum ti ne wo ba bitie ajapa kronkron anopa ye sore wo ho odin ni wani monyam mo ye esra unya se gya yidwumade yidi ehya wonsa ajapa boya chidom yade nan ma ba wani merade nim de ni nyansa te na no mana no asem nyedu abedwafo nyina so ye hya wonsa o atiefo ne ahwefo nyinara ye de ho hya wonsa batampa nyankopon a wani kuma ho fa ye hya ase na ode akwawie pa animunyam hye nyina ba ye ode a ye ni esra Christ odemunti amen amen o yeda erade asese enenso wode ye betwa da one da ye ba ria se ya na me ma awia afutuo kakra eno a ene ye de dan ye ho abrabom na ene dia me de ma won say if you can't be corrected without being offended you will never grow in life nintimu bi emu ma if you can't be corrected without being offended you can never grow in life. Which renim ka we den wako nim. Medofo. The otwa sabia nim se na chia. Obi a wo ye biribi nim se de wo ye no I'm on the right path. Me de me ye de ye. Ko sise obi o won chen. Nchemu ni nchemu ana wachi ana obi a wafa ho pen wo wanim. Ebe fra waka cho se ye miti a wona so ba bia wonam no wotro. Na se bra bia ya pase ye tenem na ye tenem na be hawo de a. Obe den na wanyini. Nipa bi mfanim ka enti wo fra no na atwere ne se menua we na waye anye yi ahade entwe yi enkasesa no pe wabo ni kroso wadwa okra na ho no e ba sa wonti menko wani mu abrabo ye wo mpanyimfo medical bobra no bi waye nim ye wo mu a wo waye nim kakra bi ye wo mu ne ye woti pan so de na mu no mafa mu pan eti mesrew se obi fra wo se wo tenetene wo no akere wo kwampa bi am wafa so a aye tie afutuo no waso pam fi se eno na bebo ama wanyine wa brabom kaka nim se wotie afutuo titiri ye de eye no a ebebo wo memma animka enye wo ya kaka me de metimi maka chew eno no usua saa no a ebebo wo pa ye ofia ye di nkomo na ya na ye sha se ye ma ye feedback sessions no enai no nipa no ankasa wo fia ono ankasa na watena se wo hanum se ya kire se what the feedback no ebre Isaac owusu ofi peminase DNA no a ye recently oba no say hey Isaac ma woni me na edanwura no ahye kodro woni me ni nkomo de kan ye me ya kakra o say woni me ni nkomo woni yiri ni nkomo nti wa wadamfo pa ware no ewo he ewo wa one completed building a wunyanti ano omienu akoti ano anajo 1 o'clock ano mo ka papa yeti kodini si Cape Coast kwan so say hey me ana me na ewu kwa ye no me ma me wo fie me hwe akire no mare yere ya ka se wonu nkɔhwe na wonu nsiesie asɛm no na wonu mfa yie entu yie waba wasi asɛm no de wo masiesie na nso biribi asi mama na kwaba na mmisanse den asi Isaac mama Abraham ba what to say already adom bibi aye fine na no apem no so me da se wate da se bi mra biem mama se yin bia na obe mo bia hu bia da bibi le meka me ma no wo ya ha me na me obi ya de ma me ya na mani so ntim pese meka ti maka ma ne ha wate aha ya ka se mun ko na ya ye die ne ya wie mun ko siesie kira se den na si mama edika no me da was obedwafo okay ene Ghana fo nyina me de obi ase edika me sa che obi abiem mama am say e dana na otwe ne na no dwada wo yachi no na results no ba ya yebeti
Also then ba. Na o twini na no dwa na wo yachi. Okay. And na results no ba ya on frame me beti. Me ten results nti. Me say results. O say. Oh. Every man no baby me ten baby at difference room. Me ten results. Am I can say results. O say there. Me say results. Results. Yes. Okay, yanko. E ba ya mo frame say me ti ampa ye beti akwara na ya me dia. Edi kan me da ma sit down man ni nyina ase. Okay. Ama wo ya ne say ye nko fie. Na ye nko hwe kwan a akwara na me sabe fa so a ebekọ na no. Ampa ekoi. Ti enuna bra ana ekohia konkoma oba na busua fam. Okay. O konkoma. Ekoye no kure nie. Papa ne say papa de hin na me ne wo fa no. Oba ne wo fa na ene oba. Hin no wo ba betre mu bi. Ko so hin no. Okay. O say die di kan no. Tama me ne oba ne temte ye na ofiri mi fie no. Bosumi na ebesi enuna na bosumi na. Ti bosumi na no akwara no chop money. A de ama na to aduanye die ye 150 million. Bosumi na. Akwara be de hia. Kotwa na anu ba asem no. Wanya bosumi sei. Oh no bosumi nkunum di. Check him mama rate. Wanya be 6 months. There be 5 months, okay. 5 months. It's akwada 5 months, no. Ni sika won fan command within the space of 4 months, na yes. 5 months, na 1 month to the not in fee. And the 4 months na fan say o free me fee no. Papa ne say na akwara chop money 150 million. Old dollars, tito sika. It is 15,000 Ghana cedis. Wow. And operi enyumre. And akwara onom no for. Watwa no for. Debbie. Or a special child, the BIS, a man a special care, be okay. That's 15, no. Evangelist, who divided by 4, I say, mental, uncle. 15. I think I will go. We are scholar. Who goes to school? Elective mason. Pa. Timan to be no 4 months baby, no. Or did 3,000 Ghana. Okay. Mama crying. Say 4 months. 4 3 cry say 12. There is 15,000. So 1 month divided by 4 months. Maybe and 5 months. There be 1 month. Check it 5. Say me no na me so me IQ na ko di achi. Me would ma check it 5 months. Yeah, that's it. I say e ko si say wo kan san no kan say. Me ka jane say sa de mintumi na onu kura kan ho na masa result what say dey na gina chair because ma dey na wale ni guye no oba kan na na wale ni guye no na me ka jase ma be dey na test no say me ready am foda no na me say me pese me ye ni tam na me hu say akra na me ba na ma koso ahemba no enti sa dem na me niska ti be na otwumi ni ko na otwumi ense na me ye fast ko pe besia na me ba na manya se ma ye ready manya sika ni bi nti o me enko na enko ye dey na test no na me sum nim ba bia ye no nti me nya mo number a wo nhira ha na me twa na me frɛ no mo kyerɛ ba bia ma wo kyerɛ me so na me nim ho na me ya adwo sante me ba kuro me ha kuma se ma ba hwehwɛ ba bia o mo ye adwuma no ampamba ya bibi se bi sa na mo kyerɛ me bidi mani se hunu se dan si ho beti me hu se ni pass masi ana se ni pass masi ya adwuma o ma me mengu da ho na me ko fi na me frɛ oba na wo fa ne bo na ma na se ma ko hu ba bia ye bi e ya me ya adwuma o mra me enko o so ati ma ntini kan di be na otwuma sa me san frɛ o so onya betre me ba me frɛ na sa na enya abosumi mi no kra bro nya chi emu wan ya na okay ne wo fa oba na wo fa okay oba na wo fa na me kan se na bibia ejina no so ona bibia ejina no so ti mi bo na mane no me pede mu wo de ho no kwa de twa ho ni nyina agu o kan 15,000 what next o kan 15,000 no no san so say ana nipa kakra me nyom ko jam no me kwa nipa dunsia na o do ma e twa me na won so ne ho ane ho ane ko e ma me na me babusu fo mba no ba ko ana me wo fa na o ba ha no na ko no so be kwa de be che me blada na so kra me ko bisa na so ye be ko ti bi duro na blada na no pa na me ko so wa ko toilet ya ma de achi nti ontimi asem na fa ne yem ana mpeni pani me mema mienu ka me ho okay na ye ko ye okay ndo ka say 150 million bosumi na me sim ni chance because na ma we nyina ba ko ba o me ye ni ntamu a ga me hwe me ba kikiri o say o say tia dia wayi 50 million free so kan 100 million mintua na me sim mintua na me ntia se enu nko danche o reason is saying tia na say wontua say what is so ma o dia na me bosumi 9 150 million na say we 50 million free so kan 100 million bosumi 9 Jesus nti na me ntia se
Ntu kan pain wo manim se wuntua. Me catch my catch say me ntimi. My hold ntimi say 100 million. Nti ne kwa dan chen no. If you catch me say tema we ni gu years no. O ma boy no Joe no a obefa oba no. O be share man ko pay dan man tenem. Joe de here. De obefa na say wo ka say madam fu Joe. Okay, madam fu Joe no. Oba share man ko pay dan man tenem say o me say enam ono no se na oba na free me fie. Nti won ko pɛ dan ma ntem o ha dan ma no ɔno na ekɔ papa ne ka kyerɛ me sɛ me na me ha dan ma afia dan no nti me ɔde sika no so ka afia dan ha sika no san aka ho na me matua na me sɛ me ntia sɛ edi kama me bɛfa ɔba no me de no ba me fie me sɛ jo na bɛgye no adafo jo na bɛgye me ɔba na firi me nsɛm di asa so de ne kɔ ne fie ti ɔno me sɛ me na ɔba no da so ne jo no ho ɔne de me nim na me nya ti pro ba kom sɛ ne obi ati ne fie sɛ busa ne hyɛ ne sɛ wɔnhwɛ no kɔpem sɛ ɔba no bɛnya kunu enti sesei no edan han sika ene akoda no 4 months adidi sika enkoye eno na muka anwase eno se odi dan han e kan me ka je se dan no timi ku fa dan ba no baby man tena na se badan fujo no so abaje ne dia ade don baby man tena aso badan fujo no obje no man baby tena but say tie ho no tie na ho no tie enti uja na man de ade wo ba na akotena jo dan ne mu pa me se won se do fi ba bra me am de ni tena me dem so to say odi nkwala mienu ba ma me gine tena me dem bosome nan na akoda no anidie no mama akohoma no sen na wo pese otua wo botom yesen mami kan wi ade me kan wi na se minim so wa wi o da bi o se anu akiri no ana wa se bosome bia no e se nkwala na koye mi no to so mi ensa no ani ketwa no ti bosome bia no so metua 10 million am se aje papa 10 million mi nya adwuma be pa na me se nkwala mi ni kwa ma tin nkwala mi nu me do mo ba koda e kan pese wudu hu o na se Ghana fo ana de ya fa nkwala ne bra me do mo ba onyam nkwala mo nyini e ka se bia wo de e ka ni wo mo ho o mo nyina so ko school a ni na se sa da ne krakra ne sen wada ne krakra na me se me ntia se ne se me mo na ja mo kama me mo ye mo bo am ye me dia ni no na le tia dia mo so mo am na me hu dia me nya me hu sika o se me tua because I scan dia me ntimi because me nya duma bia so aka se duma me ye no aso ntibo so me tua nti na matwa ne ti ama wo se wo botom yesen e bia mama bosome 9 mama me ni kan se bosome mama 500 nkwada san me omu school fees ka ho ana da bi omu go school akutu an school benefit de ma te o mo go school de ma te o mo ade me na to da mo to school fees na ne de nka me no ho nti ketwa na oda na so ne ka 500 ne ho onu ni do to so me yansa no asem na making okay onu me no 500 yo na a friend say ketwa ya ne ho asem ba ya bosome 9 wan hwe no wo be ma ne sen ana me chere say o ma be ye mienu oh see 500 now wo kan de eno ya bosome sika yes but 4 months na ye pothole na be there mu because of say na wunya hu sakra na oba no oba ma ne sen guys watch this video ne kuranie mama the 1000 because say papa na ma delay time eba mu a 1000 de enye kan bibi foforo kana me nya de bi sesi ana me ntwa ne tia na me nko me 500 beka ho say papa na ye ntem a e bia kan tempa no a no kan hunu sakra na ye mba na me hyase ehwe ma de so to say o enti tie ye ne say matna ye ne say ye ne 2000 no e ma akoda no de busumi na wa ma ne sika no na busumi bia nkoda ne me 500 but obehwe de okosuku nu na di sika o mba okosuku o mienu nie na yo to sumi ensa no okosuku onya 3 years nti o mo nje no na se ne mo me o mususa nti na mani abre no mama nyese bi o manyini o nti na mani abre no mi hwe nkola kito we ko o mi na bia ko usisi ya o de ho mama say o say afia de ba no o say afia de do o se mi ni na mi ni na ro ahwe mi na di ka o no kutuane ni de to sumi ensa fi no ko 3 years na we nie na we nsu ni a de kire say mi ni na o ba bia wo se do si pe na ade na say na ne ba ma no say ku pese wo pende bia wo wintem na me kire say enye na ne na wo what you say enye na ne na say opetri ana wo butu ne so na papa na yo da bi o yeah was systematic mean bafunu evangelist was not there yeah ana folisenda okay folisenda ana agama so okay all right eti yeah was systematic yeah was kind bi wo ho
obi de one na one kwan kra na ye foreplay ye de ade woni mu we na so pema no ah one na one kwan kra ye foreplay ne nsane na so achi ni ade no ye 1 hour ansana kisses ni ade no so kwa be 30 minutes nti agro ne beba so na ade ye achi ntinya na ne na so wose me ne na ne ade wo mu ye so hye kodro wonni anwumre nkomo anom ne ade na akofa ona ka de ne ho ani de ono ka de ne ho aka te ne ho sese ka de ne ho na so ampa wo so wo kan say opema na wo de sakre kwa akronyu say ani de so ono na ka na asem ono na ka na asem ono ka de ne ho se be ono na de da wo be na samum because they can be blame no kure aden nanti woni obey man to aso no maware mama they tell me say enfom so na aba Kristo kura wo de oba ne bre no say ah minimum ko na me nkwa ebiem mama se me say no oba ne sa to aso a enyi na ni nansa e fe de interview odi mata oba ka kire me say ko fa me no wadafo twem pra kwa san otimi jaye me eno a keke eno ne ha ana mpanifo say so we do kan say wa nyim kura no a e ke fe mienu ko wa nyi say mamu ka mi hunu da 10 years kran ka mi hunu zesi ano bia ne wanza wono ba sa me na sa kwetena ne se ne ba ma no maboa no oba sa kwaso ayi na juma na oye no eni nti na hu nya se na sai oba sa kwaso afa no oba sa kwaso na da ne se bia ne nyinsa ma bia ne mi hunu a obedi asie ne so so te ho so ta se na wo di ono ku ko afoma pa ko obedi wona o kan na maka bi o mama maka kafra masa mo fancha o kan na apie ma no amen kwa ahoma no ye rade kwala ni na ko dan kitinkiti we say no wo se wo no oba bia sa oba sa akofo oba afoforo oba bi chen oba bi me se me nyini e ma kokora maka se bia matwa wo ana me sinti oba bi chen oba bi no oba bi asusu banko ayi mai what's going on here na wa wonu se na wo masusa se na wo so wo pema na wo sa ja no ho e ko fo oba afoforo akronye mama me maniska wo bu no bu no ka de tin hu no ka de tin hu wa no de papa mama no do to obu be adama me kura duam na ma anka se me ma me musu eja uti ne kasa so ya nyame hira na ma no kura ni hwe babi ba ko obo hocha e di asemba abante wa ya de o adesuwa na ekono so sat 4 months wono a ye kasa kola no 4 months ana na DNA ese o chichiri bibi suwa no ehom ye chichiri bibi suwa na nyeye because nyo no kwa ne ba nyo no kwa ne ba ne say objection se wajja tum se ne ba no obehwe no no because sabe mpreduasa abrantie na hu ne nsam kan ye na nka sabe oba me no otie na obi fa o de me nsam mo achireka wo nyachireka achireka eba no ehuka eba no ana se watu aso se wo sha ase na bi wo sha ase na de shigu ye no enti onti ase anti ko nidi tio wo no wakwa wo onti ase anko nidi objection akana ye sese de ato ayi nkwase abuo ka ayi akola na bi kwase abuo ka de oba ko mi ka se me jawo aka wo da kwase abuo ka tete nya bo tre ahanye ko hello nana hello nana pom to say nyame ado no share akopon adaro ma ye hu ye pa eja wase konofo ya wudi no kwa de say akata na ira no ah owusu na chese wie wode su ato ayese ye ka asam nkofie nkosiesi asam no ka no eba ne de anu eden ma no na matoto na no abisa me pese nka ye twa nitia wadaruma obama me kwan anka de warisa shama no me fanto wanim na ye nhwe na nka ye yi bibia mfiri ho sebe ya nkola no wobetimi akoso ahwe wonom Dabina nampacho wankasa wo say wo kan say edan a won han any 4 months kanu a one fan hwa akoda no na nka wo 15,000 ba watch no 5,000 to wo metu 10,000 etisa pacho chire mu kakra bi na yenko pacho metie o
Nhyira FM. Because a collab back already say. Generally, come round finally, okay, Obama 500 for Sakodano. Okay, in fact, they have to in Konya is 600, but also 500. You're spending almost 1 hour on 500, 600, but still, what the night is 500. Man, MIGP. And about 3,000 no, Abuja no Kwaredia, UTI. Now 500 now, Obama Colado, Obano 250, stretch the 250 by the count. After 2 months, now on Faka Pogoi. And to Obano friend, and I'm a son friend, Sakrachin. And then Busa said, now, there I am from Faka, you're 270. And winning show. As someone can say, a Okada and Colano, or Timbadi here, the Gidi, and Tinya, they are over to me a 500. Oh, what are you? It's in an uncle, me bonnet, Toffa said the anchor, the Aka moon, dear, and one of them which you. Not so say no. Dear Abba, you know, come me, can be one recession, man, come a Jama Sramano. Nanka, I heard you bet me I found. Matthias, you're not a person who background, send me, I've done my back, and no idea. I know you're done no crowd, which lecture me, Matthias. Okay, and I say, you can say the cancer means didn't carry a Colano, the fisher would have been on share. After 2 weeks, but then say what 1 month. And to find 1 month, October, the 12th of 15th to the Friday feeling change. The few about him, apart from a collab, I couldn't take a code for friends or share about. If you ever come once, and they talk to me, you can't say a Colano, the same 500 now, 1 year. I say, I won't say where in the back. And to ensure the count in Colana, the and to announce the account once, and I toss of me answer, and Colana didn't 12 and acquire also a fossil. Beside me and some of this cast here. Okay, and to first one, a Colano chairman. Who said a gravel for a baby food, no matter beer, and you don't almost drink the boss, every size, every size, the other. What are you? Dear Bama, would you not suit no? Says upon one, a boy, yes, sir. There be, but I don't say a Colado, a woman, shop one in your 100 million. And yes, sir. I know dear one casa. One casa, what's it? Chop money in the SC 500. Name Makwadana did the sea canoe, Bosume Nino, and in a down high, no, and I'm coming to see 10,000 Ghana cedis. There get down high there, the sea canco. And Colado, pump person, the baby foods, and the son, and a cataboom. Now, much as I say now, Walker. Abeme yen nyina ye ni musabse nkikakeka na ye no ni boto mu nheda nyede na de wani mu no so do so chen de asi atwamu no wodi dwato na abesimi so na migina masre bia ma no se wo se edidi sika bosome 9 no ateka mu no enka wo se 2,000 Ghana cedis e de amasa bosome 9 no wan hwa akoda no na fe bosome bia no koda ne mienu omo eye oba ne ho no wa ma wonum 500 cedis yeguso anu ne ka edan no a esese wo han de ma oba ne akoda no ehun asem wadaro ma obeso mama me there be ya de ne kan ye no I started 150 e do 120 kwa o de tu mu e ma no and then for the access of the say that now that was 3 months and yes 3 months there baby also cocoa down here do one cocoa the trend and you just cover him to me you 12,000 to mama o kan se me ntu isanguso na me se me ntu ntu isanguso to bi say tu isanguso as me kan no ye no odi atum na e da na akoshe boso me menza oboa mana boa de 150 million about 100 million na when you say when you know
na me se me ntiase ana mo kan kan say o share boso me miensa bi wo wo tim na me kan say me de me njintu na me shut up na me fa ba kan say jitum o mam no ko na me mati fa ba dam mo kan kan say no me fa so enti no na nyima kuma me se me jatum say Matias na wontimi na dabi o wontimi a na wo kwa jatum sa ba na ko fo ne be ko pedi say be wo mani ase be ko pedi say be wo mani ase dina se mahu se feda se mo hu na me ma antina se ani tira ka se min tuisa ngusu me se min tuisa ngusu mu tuisa ngusu dia na che se wati ase nti ba antia se tira me da ba me se ka sa fa well you know kai che se o fa kwa ejina ba e o sa be sre 130 bi so ama mi tu ba 12,000 ama 12,000 o mo da ya se na that no ni be tia no and na also 3 months and then say okay you know say koko sika ma nti you have to say abra better say abaya tia koko sika no the 2 weeks time e ba ba just card so ejabuno ya kanu ye and so o sa say ya pa 12,000 ye get bibi and you know suddenly the coffee 10,000 it is 10,000 almost na ba die ase. So na ya ko second one and third one no LCM and also sadia so ya police dia what to do so and it's okay and the baba you na transfer ya bobo bi and collabo bi sikado ya kan say so ba first one ya wadaroma me nchawa no baby a waka sie wadaroma yebe yanka yensa ntena asem no so foforo me mpese yebe to aso mframa mu biem me pensa me da say you gonna explain tire how many times would they tell you ohene yepe wabu nti ana waje 10,000 atum akma nkofo akoda ase wo ho mama sini no na wasaba no mo ye no no mo ye sabi jitu mo ka mi ba ho me say sika me jitu mi say no ana nya ne sa ba bia enu anu say ne ye ko ye chiaba mama ye mre kakan ko ntimi amasa ba gine ne wo ma peso mimi sana sembi nipa ben sana na odi omo edi wachi ko na ko ye mi tap to say when find say ma me na epeni kakra na o ma me kan obi ma me ko obi ana uma ba ko bi su ko obi o ma ka dem to say o tap to say me ana omo nyina tena ase na ebra omo ko agina no omo amisa so obetimi mi ka kiro me say mi ntumi mi ka kiro me ka say mi ntumi say no mi ka say mi ntumi ko gitumu a me na me tue sika no sika no hefo na ko da ase no edi era mi say ntino omo ko da ase no say hefo na da ase omo no ko no enam say mama edam say ntino omo ko da ase no kama nko bi me say omo da ase wode ehu so me say ya reja tum na me ka say me ntum na family ha na me say no say me gitum a ele say me ko tua wait nkofo na oni omo ko ye no ekọ ka asem no kope wo mu nyina producer be sheda ne fa wo mu bra na fe papa no hene no nsomra na de waken ye mfa nto manim foforo no omo soma ya da ase foforo why we nya asem nto ma ye nkoranso na ase what am I say it the mistake is from you who have every right so ka say Mr. Mo me want to na abida yanka sasa o ya sada bi asem bi bi ohokura odi bem kra be o se wa mama difo because say ya dia o kan yi a ena ntia ebi kwa nka papa obeja acha yeah sabi sika di akwala na na nya wa hwe na aba be say okay enti yantwe why na mema producer na akasa na waba na fe yehu se de be ye no but they extra careful said they say be would be ano ye ode no onmani susawate ubejai pambo sere hu na be bo abusu en konkomo atosu mienu so adobotema wo free man so na wato ayen na the fact say pacho all right say wo kire wadwene Pauli GH I'm addressing this specifically where they may pay attention to Ablewonu Kennedy don't say nasty things on your page, you know, pacho. The fact is sometimes comments, negative comments, but we choose not to talk about it. What do you mean by senseless? What senseless out here say? Huh? What senseless? I tell mommy with you na betro. Fear kawaii. Na ye juma. I drop what ma. Me manakwaba.
I be sending an answer here. Mamma, now what's saying? Bebacho. You, have you ever known young quay? The master, Jaffa. Ay, man, sir. Ya no money soon, and yes, I make one integrity. Ay, mammy, dancing. I miss Ramo. The mobile Jaffa in us, no one can understand. The I see any Mary Mikuno, and maybe a trim. Na meneneti no yesi I no a carpenter ni. Okay. I mean so me cook one of and tomato. Ti meneneti na kwa ni mu kakra. Na me yesu kakra to baby. Nti ono a carpenter ni onam kwa achiri no me de tu nanim sa mesre no se nke se bia me pasa se kakra bi ato. Me nya kakra to nti se onam no koto baby a. Omototi asase a bo no foma. Oma mi. Nti ampa ogitum edumre bi mo be ka tem se wanya bi. Meni ni twa na mo koi ekodu ye nso ampa ma mi kotwe eska no oka me ho ni na ekotwe ai ena pepa no medi ye me kwa me yesen ko mfa ni din ye gozo ni din na da me so ena o se da bi mi ana me ska na ye me din ti mi am fa me din ye pepa no ena me ye ti yetete ho menim bi ebetimi asi ekiri otu kwan kakra ko yen pepa cho okoye adwuma wo Vuta region ti yenyeska kakra na ese odi akotwa asasa ne dan no mi nya bi mo de hyase kakra enti mu ho no kakra na menya na me de ama no se na ye be mako na koye ti ye si fie ba ko me top 2 plot ti si fie ba ko si sho na sabre no be man input ye den na omwa oh satan mo na me ka so e carpenter ni nti do ka kire me ni se me de menyere me ho na de obetimi de aboa me arozi na enua no okay nti enum kakra nti yewie saa one plot enum na obetu kwan ne mu na ne wofa baako ono so oben me kakra ono mi kun wofa ena obesre se bebi ote ne yetu no ti wosre mi a se mepini amane kwotena eho no ampanzo ono so ye adwuma na oboa e kakra che se ye kan say brogu twa no ono e construction work brogu twa no na boa ya nti wansa da anyi miska bia nti na se mitimi moneti mwade na ma ne kwotena fie to ana na yere ne ma tra ho ache ti mi kun tu kwan kwaye adwuma wo Vuta region ti enum obebe ne mu na odinya enkonhia ana be man di free nti be man di free mu ne 40 days be wo hono mo na bra na me ne wo fa na ma ne kwotena fie ho ofre me phone so no so oba na me se wo fa wo na ama Martin kwan se one na yere ne ma metna ifia ha na me so da bi mini mo hwe na da no se ne Martin asista ne ma na yere ne ma betna ifie ho na me so wo de meba ho enti meba ho no me ko home pre no man kwa ankoto Martin enti enum na bra ne sa afre me no se wo fa still a what ifie ho no no ne meku sa de enti na wono mom tifie ho no me wontu ne fie ne ye ono ne wo fa ase ifie na nya me fie enya ben na ogina so de kasa ne fie ne nkrata wo ne ho me pacho da bi nti de enti ne ma no kasa minti mintre enti one na kwa ma bra na frame se one wo tu because na yire se wosuro se bia na bra no akotwe se kan ana se wakoye wondu ntoko mo ku fie ono mo no enye de na yire se wantu a obegya no ampa bra ni tu fie ho enti ma me ko bo ohene na meto asase ne wo no na ma ne se na me so se na ekosho meso me ni obi anti wadaro man pese okofie ho na akoka kire wo mu se efie na ya memedia nti omu ewo bibi ka omu mra ne ensi nkonya ne enka ho asem na omu nua no mo pam no no me na ma ne kwotena ho o na na frɛ me ka kire me se okoye no omu di na tam ne omu na na be ka kire nti na be ka kire me ma anti ase am se da bi brought no so na yetu ti me so na minister nti me ko ton ba ko da ho na nka me de aboa me ho kakra me di nipa ne ko so abra yi sella onti ase enya media eme yensem bibiri ena mi church na kan kasa onti ase enya wodi akeke kan no de na no ka anya media na ye ne wo fa ono be frame me kun se ne wo fa ase enti ne wo fa ase dia asa ne wo fa ase dia mpo asa nya ono na ese wo fa be ma no ye ho ade me ba cho ye me ho ade ko to dia na fie die be ba cho ye fie die okay to aswe enti enu mu achi ena me de me tu madwenem enti ewo mu a yes wo de dynama ha ya no wa send me so ne be ma na anwo
enti ne ma na metete wo mu ti ne ma no ba akokora mpokora de wu so awo me nsem me kote no be 1.5 year enti be ma ne wu ye ne mu a na akora na nya 13 ko 14 years o wo school mu eno mu gina so se me nkofa akola na mere wo mu no mu fa o ma de yanko ena mkofa akola no e de bre wo mu no mu de akola ne ko mu de be ma ne tena mfie be zen be ba cho wo be wu na ye nya 17 years awo na makra e ba na se ni mko da ho gini na ti wankasa wo ni ba me pa cho me wo me wo bi o ma ba to ne be ma na ni ma enti ma me fa na de ne ye se me de enti na no nkola yi ba me ho omo frɛ me se ma ye ba wo ho na me ba omo ba mi no no panyin ni de otoso to omo ba no de beto manim se omo akọ fa Martin ho no na fa Martin de dan ne ma haya dan no she 4 rooms oya no de ba ko pesika e de asende wo mu nti omo nti ase na me mbisa o se no fa Martin kura na de a oye no mo bisa ne se pipes ben ne de fie no so a e kire se ye ono fa Martin ne dia na de o papa ye ma mo voter region ho no eno na naje boss na na no de amama na se on fa mam eno so abrewa na ma wo mu bi eno nti ama abrewa ne wo mu nkasa nti o maje de wo voter region no ena msi you na we no so ye se be ne de na me ka no kure bi a kire mu ade na ye me dia me na me top plot no ena papa bo a me nti se me pesa me de eba insura na me beji me japade because minim se nka me wa man bia ni kwa de me de nka me nwene nkwa akiri waje free me nsem na nkwala no so awoma wo mu bi no me nze me ho ase ena wada roma ama me de abase mo no me na asem mo nka bi ma me se me de enimu amama me hu me de wo mu a komini obi ya okay asase no so nkata na we me ba cho me de minim se ewo mo ho ewo MCR number to me our project here Mayasha o de yima me wa okay where your dominance 2 land dominance plot 5 and 6 block D. I, the undersigned, have the honor to inform you that the above mentioned plots have been there. Amina Ibrahim. Udine Amina Ibrahim. Nyoyan kata ne brofonye because have been I say bibi besho. But I say have been Amina Ibrahim. Our Kabu project mami. And we shall be grateful if the necessary action your hand will be quite need the certificate they rubber fan. Eliminated the bread say. One so need the no. Where the paper ankasa. We shall be grateful if the necessary action is taken. The allocation is made subject to the following conditions: that the allotee will pay the ground fee involved, that the allotee will within 1 year commence developing the plots, blah blah blah. Okay, that the Sumija Dominances 2 reserves the right to re-enter the plots if any of the above conditions is not complied with. Unit committee dominance in a signature near home. And an stamp on so bosso, where the stamp bosso, and a bushing penny and so ewo. I mean, I said, me signature, I have me trust ya me who am the account meeting or no the end what team. Brother, no more sakata we ma. I say, me see a bushing for the door saying, Beman a bushing for be or dear 2 many now, what bushing for so. But I mean, my bushing for the Yamian, the Crane, or Massa. Me aka kan kola nko penifuni busunya ase ahye sa enti wonyo obia wo ye panyini wo busunya se bia busunya panyini bia na baba bia obetimi agina wachi no aka bia ma ho no obia asase wuto wan na ye dance for ho me ba to me ni mikru na ne koto ekotwi ai enti third party bia anim me ba to dem mu ko so akoye so adwuma nso ye ko so akoye adwuma de ono ye friend say sa man na ye no ko fa no ono mom ene ne ko ye won de twa blocks so ne ye bibia me wo fe ya wakotena dan de wakotena dan ma de watu no eti on de dance for say asase ne ye wodia wa to nkra makwa me agusi na stylish hwehwe papa no mame na memisa no se edie nti na wo fa ase na awu no agya dan po a enye wo na ese oje boso na wo makunani ne ma ehwo kire wonom sa a meto ne nkra mame ofa Martin
wada roma baby I will be a mesro ye frɛ wa afa eye me amina ekwan a wode me afa so na anya me de enu nti na ama me de waba ensura ha se nti mesro fa na asam no de wom bi aka na obi anso nti bi ekwan ba na ode wafa so se wa ma mani aye me ya wo de wo ka kire me na mpesa wo ka kire ne se me dan a waje aboso kanu emframani mu kire no ebi kwa na won fa nyina otiti bi ho wo ofa matse mesro wada roma amina na ekase wa wo ba amina ukunu ba mi kunu wo fa wo fa ne mesro megapade a waje asese watena so de bia ma hai se plot ba ko da nchen kwa wasa atom plot no ama wo bi ama ese nipa na to adulent akase obebo so two plot no waton ba ko asa ama obi a nipa na wode de enkrata na ton I don't get it nipa no chukwa makonwe na me nim nipa kroto yi me yesa me ko na nim mpo na makoka anche na now you serious that's one protest alone mama we are serious na ima me serious plot a wa to no there be plot a wa to woni wukunu waboa wa ma wasi be ma na firi mu nkrata akurawo be ma ne bi na me kata ntimi benti ono ne ma no mo voter no no ye ejapade wo no mama wo ampanso ye ejapade wo pa anya ejapade ketewa ama nkwala no so still me se nkwala no ese wo te he me wa tashuma so me pa cho adenti na theater se man so no si dan wo dominance me pa cho kwa me abusi no we manya no Poor man pikin. Hey. Edi a wa ye kwa me abusi no matwere wa na mani so na emisa. Ayo Martin Azango. Okay. Me bisawo, denti na wo theater se man so. Na o dan wo dominance. Me pa cho hono na e hono yeti. E hono meti da. E dan ben sa na oti mu han. Me pa cho da bi. Eno so ye wo dan wasi. Me pa cho no ye me dan ya mesi. En kwa de kota plot e wonhua no mpo. Na watiti mo wure mu abo ebra na ukunu afiri mu na ukunu wo fase. Mafa asase mafa dan no na asase na dan chen ne kura maton. Ana anam ha. Ai mama ni obi a o ta mechi. Menko a. Ada wo fa no wo ye konfo. Oye malam. All tune rough. Sa. Ai ma nya me kura na age me. Sa. Watubi. You are covered by the blood in Tiama. No, tons as cinema was some palm friend or no crowd Jenny dear. Or to Nedubi. And I know you have to Nedu. Miss say, Naima. Stylish. My mom can be me. Kasa na sese de se wo ka bi ebe to ado. Why na so ado to no ka bi. Nai ma me wa. Won so on to free amra. O de on to free amra. Nai ma. Eja. Hwe ade bi wo wiase a nyame de kan nipa brabon. Nanso o apply pe. Yese wonye. Ani aden. Ani abufu. Eye pa. Nai ma. So bunta mfu a woni ma sei. Ana wani nya den so a ye gi wa de fu nsam. Nai ma asam na ye ma me ne ka no se meti onu na asam na me gina so akasa. Ofani kura ni access to so be wura fie ho. Ada wa mobra na. Am se wa mobra ho. Aton ne die. Wa mobra. That's all wa mobra. Na se obobra. Wo fa si wu anya ofa ne kopre ade. Aden ukunu oni nua no. Onua mo. Aden ti no ofa na eba. Ano okoje ofa bosia. On na to bomb no. Dabi. On se obi a wa mobra ana eko ne wo fa ase ana ne ba ewu a one na ase unya. Wa mobra na wote sa. Proto no na ima. Eja. Ayam nwanwa kakra. Videos na wo ho no madara ma mu de mun show my yen na. Ayam nwanwa kakra ne se nana no ohene no. Ayam nwanwa. Men ka so onyo ohene ne nso ne na munya den. Because ye. Say yesi ohene a me se me papa yo ohene. Kro na wo te so na wudi mu hene no. Wo ona wo tumi wo bibia so. Enti se mami abeto proto onsem. Otima se na bibisi aba no de abeto wanim na wo se fa pe ba bi fa na me de maka. Dabi na te se bibi wo ho. Bibi wo ho na ima.
Video ya da sui mame ai. Me pacho ha dominance me ho no. Efie na wasie ne enie. Me pacho we na waton no. De di kan ya be. We na waton no. To na waton wa. O ma boss I do lenta. De wa wusi kasa kwa me ho mete mame. Sister, na I man pacho we ni ye de ba ye ya etwa. Na no be ba send 500 million. What the passport pictures be no aka ho de akomo obi wa ho de no ya ba. What's my care na Rita. Me se mo fa mi sika. Wani mre ho. Chame. Pacho we na mercy. Ena eda da na obo. Ena we mom na ono plot ne da ho a waton a. Eti de wato sa plot we no. Ne nkrata we. Minim nipa ko ne mpo. Ayema. Ana kwa himfi oso na nanka nkyere o se obi aba ho se obe ye nkrata. Debi. Na yema. Nti na em ngwan fi se hwe. Me plot sa. Me wa no ye ne frɛ me. Sa abrante bi aba ha se me paper ma no. Plot no na atoma no me si de do se na do adia no. Oye ne no. Just a king. Na only we no de otoma me no wo no wo ye friend is saying. Chiame. Anya chiame asem. Signature na e wo so na e ho adia. Ye ko dominance se ya de krata e kwa himfie wa wo hinu be de dance se wato. So what's your problem? Tine number wa ha se ye be friend ne o se ye friend obekasa. Monfa na mame na ewe na we afi bretio asante mampo abusia panyin na piao che se na we afi de ono o chiri samfon on fanchao na hima on fanchao kura ayi ya say o yero nsama ne yebum se dominance e asante yeboa me de me nka se wa ana anya hayi me se dominance ya asante ane abrantie no so onimaduro to a ye be pa na pampam se de ni si wa na obeto adu ayifie ye fra wa se ye si ne koso woti ase wo ye stubborn na ba hifie na hifie ado ye se ye si ne koso akonyo bi so wa o de ba ma ye ma wotena so ba ma nya adwuma bi oti ma sinti ni nuo na woto no wapem enti maami asase ne krata na wo de aba na wo kunu so ye ho ade wo court so ye ho ade wo fie wanya ho ade amanua eye nipa abusuafo ne utum sa waya ho ade ya fa ne se oba ye no kra no na krata ye ni kunu din mpo na wo ne dia enko na ye ba ja na chi nya sa wo we sa wango wo wale no se sase no nya wo na utoye se okunu na toye eya wo dia inti asase no na rimanti ye baje wade ama papa no papa na to e je bi ne ba naima ye di nro naima ye wo ye bo kanche ye tete ye wanchi asase so ade ko fikro me hu se jan bi je ko fikro bi sente se e nya fe ko fikro fa me awano wi akete ba ifotu ubu ba ye da o bi da Yes, I am an answer. Mr. Batajan, the idea you know, okay, Baba, see a sentiment in the room. And Yadia Mawo for a woman fed me. The first thing I say, and they say, as some way, a criminal case. As I said, yeah, any longer, but we will just rush to the Ghana police. Now, yeah, the kind lodge a formal complaint. Said the Okas are very harsh in tea. Nia lodge a formal complaint. Now, Fay, Yakwasa send us to the Yamitiru ya de Watono. Oh, here, what Babama, what toss I say no. A what my mia say and chain, a what dominacy, a sumija dominacy. Plot 5 and 6, a 5 now to you. So says now to you. Be such a great that you die, just saying. Netria capreco. Fisa water chrono, dear. I'm telling you. Me makacho say how ba no kra ne be ka kire wo me yensuro bia wa ha will tell you as it is eti wato krono de afisa nkrata wa ha no we a genuine document na fe yakọ hene no so ho no na wo power e wa asase no so odi animu ma ye hu nkrata akora ya ye de amasa asase na ato mame se wa ma wo ni anya de ame megai oyi ma metamochi da uta be meji utameti asabe woni ma na roma tameti me na meta wa chinti gise wo yire wo temu na mo ni ye den se wa de ayira na me suma gba ben di wachi e ma me ni nya den njem mami me judge bi ka chem se ma be court nyina ha ti se de wuyi o mo ni ye den ya na e bi tu me meta mo nyina bu fa ba de
umwani ye de enko baabi a wo sa beka wade nti se de ye kan umwani ye de efi se hwe abrabo na na fom sa o ene sika we se no ma waye bodua kakra tontema ye free ni aburo na so buru bi kakra watimi di aye umwani ye de big mama want na kuma se wa Can I kuma se ni ba back to the house ko hey dabi ya fa no baba mama ni bo so me ensa pe. Okay, mama kwa homa no so na nana me mo ha o. Pato mun kasa. Pacha what pom to say? Yehu admo. Nyankopon ase. Wadoroma ye wa ha na obabi di su abeto aye say asase bi a woto e wo mo ho 2009. Dominance sumija dominance enkonwa ensase no bia no wato mama no plot 5 and 6 block D na okunu efri mu no nkrata wa hande amina edi na woso okunu wofa akwatena ne dan a ono asie no mu asa ton plot ba ko eda ho e dia ma obi na na ye pese obi sasa anya bia no wa ye krata bia ma obi sa me pacho enokura se ne kunu ene ne baba di asase no na asase no bade ye no de oba ni din ene ye tipa no be ma no ne friend Ibrahim eti omusi wan proto so edan ti be ma no ne sese one oba ye ya na ko eba ti omu ana enya information se papa ne free dinese media minim kosu biemu nti me wo ha ena papai esi abranti a wo kana sem ne wo faase ena obe onene ma me ba asase no so to mo ba ye no ni a me shi mu ko se na mi na ama mo kwaya na se wan ena o se papa no ena ne wo fa no nti ne wo fa na ama ne tumi se on famra metna sasen so na mzo de bi ntisa na sasen no kura ne maame no a o ka se ne wo fa edia no eye maame no na woni papa no nyina bagi ye ne se nke mo maame no ne ba se onu na de ma betna so dia me ni problem to mo ne me hamso a ya kasa ma wo mu kura de me ko anwona ya se to wa de ena mso se menti ase ti maame no emeka bibi mfa nkyere media me pa de mi nya ya sem na tiji nti wo mu a na mte se maame no se odi asem na akoma lawyer bi so mfa on kama na msa okay okamati efiri onu mini asase na chiri di ti asase na di maame na wo ka na oto no oni ni kunu ene ba ya obaji asase no firi abusua ho nana wadormo sa na tie dia ma mi kira sa ono ne nton asase bia ma obi a eti ni anipa no wato ne ekro no de ntisa sa ne dia me gitum se wo mu atifi ono kura no me papa na afo obi a machia me ena papa no fa obi a mrani ansa na wo wuro enu ti na ma me ko ya ne busa wo mu se ma me ne ya wo se o mu tifi ho ana eti yo mu di auto wo mu ati so wo mu nyina obi ani wa minne ne da korokorada kopim se pikoto wo mu yo nana wadarma ye beba mu nchen na nkomo aka nyina ya beto aso ho mati meda si bebre enti mame anaim makase mo ani nya den to phone crab last one am rese wo nyi ne den of a Martin che Martin wadaroma hwe sister Martin baby awo bia mesro meje masase eni mi fie baby awo bia meje tu na fa masase ni mi fie mami abi ho e de sa okra wo be kwa ba obeje minim de me why eti ye behwe ne adi ho dwuma why na eya na eye me won se enei ya na ese de odina de na edi benkum je na so enei no just obi sisi obi anu anse wo sisi no
all the same Enstroma season 8 Kumasi auditions no na make one so much no maka chiro say Enstroma die nkwada wonu nnwom to more talent no ana edi wonu mu pie bring it the stars out of them just say enya sem ketu akorenti ba tan wo ba no nim so onyim to wo ye ketekete ebi kura wo time nie wo ma we pa ho amesrew wo nhia na ba bia Enstroma a produce nkola no bebre na ages na ye pe no ye pe between the ages of 8 to 14 akoda no wanyini pia ye penkoda a wonum e wo sa talent no 8 to 14 na ye pe wonum takrade ko ye no wonum bai pa kuma me amigina mu bi den me the year 21st February e wo True Vine Hotel Kumasi sister Sandy be a guy mpacho was the instrument what just say wo man mama for me reza mo hemanim because instrument mo say yes what Mutitwi Madamfo Mutitwi Mukon Enstroma so enchemo Enstroma Hey, wagwan my beautiful people. Mo sorry now Mukon school we ko wed masa na we ko boy be poso Munyina so de mu so ri ane mu me say make us Enstroma mo say ye den yes shren what mechanic say Enstroma Yes. oh kan kese na mencha out of there Enstroma Yes. Enstroma Yes. Meme ndame ndome ko ate ne yakwa sren o ate ase enti eye True Vine Hotel ewo Kumasi meme ne da ya na ye ba nya behia eye free ya nyi sika bia ewo ho nti no ane se wo besiesie wo na do akoda no e baba na ne suade hunu abam sister Sandy be a guy wa kan asem wo de ye ntie de o kan no mrasese Hey, wagwan my beautiful people, my babies. Me need sister Sandy be a guy. Yo, Enstroma season 8 is here, and I'm visiting your schools. I'll be at a school near you, and guess what? So I see a video there, TikTok video. I promise I'm not. I see I know guys you. And idea. What am I to? Share me, cause I'm coming to your schools. You know what I'm saying? See you all soon. I can't wait to see you, my babies. I'm coming to the school near you because Enstroma. See you shrink. Auntie, wagwan, what I say? Wagwan, there. My niggas, my babies, my children. What I know, man. What's it Enstroma? What I want to see a string. See, ever got a string or ho. Over the other serial, you got a string or ho. Not just say, Bibia, etimi ako kama pa. Maybe the ya, and I year Koba Baba to Timina, yin idea wo. Big Mama say, or could there be autonium power, the neighbor. Autonium said Big Mama. See, Baba near women in that way, and Paya a big jar. Orient Cyrus publications say, and woman, what dear banana, ye GS standard level none, what dear syllables now, Fenway Bayano, and one, what dear Banty, our crutch books and Codano, Drodromuno, Drony Petino, and enemy, no, not so much chain, or Mana Baby and Crown a pump. Some books in your tomb, Nursery 1 and 2, your language and literacy, numeracy skills, your phonic and sight words, Adosopa, KG 1 and 2, dear and after primary books in Yano, you will be a honum. Mr. Wada, your bookshop no across the regional capitals. Ubehuni and Kumasi, across Sunyana Takra de Babia, Ubehuni and Ewa Honum. Yana Bena Medema about time fat Naya, what to me afraid and 10. A 0555 313658 0555 313658. You better be so afraid 0249 411234. What's your Juma Kwaya BA now open university graduate where your bar? What to do one sa a 2 steer so GS no to me bia what I say what the answer do Hunukanichi Nabra a Juma ewo ho at the mouth. Friend number we 0595 5347760 na any Orion Cyrus publications any enkomo Magacho say Kumasi I want I mean menstrual say be brave because abrabono e one day eti jamfu wa court na no me ko ho we na menya na ho enti me se mo mu hu me ho ana se me be di weekend I mean I want to spend some quality time
Ewo honomo eti jamfu akwot say eye hotel kama pa ya wonum asi ya kire say eye luxury na febu no so de da form kama ye wo de yesiesie mu dada ye hotel rooms ne wa apartments no so no o pese obetina wo che ana se obedi na enu na nsa bi eno so so ewo honum kama edan ne mu so so ye wo standard security ya kire say epono ededa no he wona asu ukura wo ye magic kura wo magic no enweke ewo ho ya kitchen setup ni bibia dwaye no so ye neat international standard abuo no nso so eda form compound no so mokas no dos ba bia mbetimi enya bi na mo de asi ye wo 1 bedroom apartment 2 bedroom apartment ye wo family rooms ni ye wo suites no ye wo executive ni ade wo ho Mr. Kakaba ho a pe bi da na jojo ho kakra fro nipa ye gede nti ye honeymoon na mo ba mo pese mo kwa camping ye wo nko a tse me nko na me ye na maba me Mr. mo me pese me be feel good me be dage ma ho me I mean omo de be ma ho Mr. Ebuo na afunti na me ka cho ye wo da ban new site Oba yira kwenti friend number we ya me de ma wo ye 0244 74 0244 74 na freye na ene yen entwetwe komo syntax tank de ye de ne e strong e tough shenso de da ho ne ya chichide ne da so kama pa size bang e durable me ka durable acha se awia bona so bona apeta mpedi etimu na etim yen nko na etim ma size e be ko fie ho enye wo ba ne atam kakaka ndi ama debi ye wo different colors nso e wo honum friend number we say na fe ye wo agents na omo wo emiamia no ye nchiro ba bi e ben wo na ko 0244 335 0244 335 168 online shop no so ye syntaxgh.com makachiro e wana wo bo na wano etimi pa na so sa mama gina wo a wadro wo hia ye defender cough expectorant edro ne ye kama pa wonya bi e bebo wo yie misro hye no so abafanya nya mfiensi ya mema no bi e ma ne no sanso no bi a wontimi na se wayase no yefunu mu ye bi wotimi ni di bi ye bi kakra bi na obre wadro ye Abzol Albendazole tablet and also abafanya nya mfie no ya mema no bi enum no pa mi anu free rapid improvement pharmaceutical and awode abreye Spintex and na ye wo ye Ben Royal House Chapel your number no is 0536 661432 0536 661432 makatro say ye makeup artist no oko leave kakra oko maternity leave inti we interested say obeye be fix me makeup no ama me amba chew me the number we tuja 0533 223565 0533 223565 na wa friend me na chese ye kwa no yankopi work na yanchichenko makaka do mwakwa mechewoso yanko finance medase mamenche tiefo ni ahwefo nyina awie eye 3p garlic mixture every pure natural health garlic ekroje ne dia ye dro ne yemfanka ejam fence obi amfremu enu timu ahode no ejane na so eye ntinim akomam ena mogyamu adwuma wo hwe me wotie me o yade bi ewo wontinim akoma no mogyamu a edro american for dia ma sebeboa eye 3p garlic mixture eboa na boost immune system ne dia ma enu nti yade ntime mewo abra wafa edupai bi wonya nto obi a pharmacy shop bi eben wo no bowura mu na kogye wo de ne abusua ne nyina enchenom emu rent ne no be ahodo ne nyefini nkeka wa bia enfrim said de be ya moja be dia frisani woni pedue ne na pomode mapa wo hia no wonso wonsa etimi akebi ene ye hwe blood circulation meka blood circulation a moja edia frisani ewo ye ni pedue mu ansa na no ma me fa doctor number no ema wo hwe me wotie me wo ya de bu pesa wo tene ne na wo frene na twetwe nkomo cheche mu che no dia waye krado wo frene sisi ye obeje wo so na waboa ne number 0248 92 88 24 0248 92 88 send me di kan ne ye hwe blood circulation moja edia frisane ewe ye mu yakoye nipai ye didi aye nom ye kone eba ne nyina moja bi na edia frisane ewe ye mu se moja ntimi amfa wontini ne wono be yahodo nim ene frisane ya etimi kwotwe yade yahodo pi ene de bro na akoma no ene pompi moja ede mani pedua no de biara da ne moja dodo a wakoma no e pompe ede ama oni pedua akoma ne ye sewi a
na circulatory system no afamframa eni nnuanenu ahodo anipadua no ehia na ediama no de enye no na asone so edi aba abonten enu ntisi aka so obi wo poor blood circulation na ye kire se oni kro no moja entimi ni afrisane ewo ni nipadua no mu yie ebi ani ntini ne nroba ahodo na moja no efem no emu asisi ede na ama ntini ne nroba ahodo no emu asisi oni di yie anadwudi die dumienu abodon ko aduane bi adova ne bi obedi owie ya na wachia na wato ho na wada aduane no entimi digest yie nto be sore nso moja kra entimi ni afrisane ewo nipadua no mu ye basa na akotwe yade ahodo pi edi abro ni nyina mu no wo hwo ho so ye no agya anadwudi die no edro krope na mekamfo dia ma ewie eno ane 3p garlic mixture obia agiatum said ya na edi adanse se garlic no de aduane na odi ahodi wom esan yade pi no eye no kretrodo aduane ni pode odi asija so anu edro ye fancy jaso enye fanso bia nso frem ti mu ahode no eye shronko pe bi to so ye oba so ye be mananom na emwa ema moja entimi afrisane ewo nipadua ni mu ye emfama ebi ameka se wo de ya nwaduane bebre srade na bebre na ade wo ho atoso eno nso emwa eda ewo ntinim ememu mie ena moja etimi ade afrisane ewo mu ebasa emwa wapomoden ensaden nom na ade wo ho atoso no emfa wo ni kro na asabi wafri mu no ensa mankwam bisa ho sa wo nom ni sunsun so bone ben ena enya ewo nipadua ne so echonchum ntini efon ntini no ementini mu mie emu na ho na moja etimi ede afrisane afem sede se ebasa emu akotwe yade ahodo pi ena debra wedru eye 3p garlic mixture ana wa akoma yade eno so emu sede medi kankan no akoma kroya na ehwe apompi moja ede ama onipadua nti se yade bi wo ho a entimi ni dwuma sese edi no ema wo ho ento ni nyina mu no wedru eye 3p garlic mixture ana bia wadwuma woye no utna seche ugina ho che menka seja wadwuma enu nti na sese opedu pana da bia de bo wuchidom usori anopa wabobobi enwumra awokoda nso a wanum bi na aboa asiesi okama da bia look active kama amensamfa doctor number no emma ebi amebon ne kane no wante friend sisi a ene ne ntwetwe nkomo kan ya de no ekire no na omwa ne number ni bio 0248 92 88 0248 928824 ena moja entimi ni afrisani ye wo nipadua mu nti edemra ye aba so da bia honam ye omre wa ye boho ana oni padua na kwa no bebi wo hono ma na ye tititi wodwene ho a wonti ase ye bo wa wonti ye ti ho a wonti tititi ye na ho ni nyina eche se ye moja ena entimi ni afrisani ye wo nipadua na akofa sensunsuanso bone no ede abra wonya dupai bi na frase no no ma beboa ama bibia adeda na akwa mu kama onamu ne wonsem taye nwunwunu wonhye fridge mu wontina ACBM encheye enkwa wo mu ye die nti na onamu ne wonsem no wo ho ana nwunwunu eche se ye wo moja no entimi ni afrisani ye ewo nipadua nim ena muntine no be emu asisi nti wedro eye 3p garlic mixture obre ahome ho ohumi a ensisi so ye ema ana wo no wo se wakoma bon tentem eba periperi adwuma no ye nyina na ye de we anko a wote so a wo home no ase de nyina so a wo ma wo ye wedro eye 3p garlic mixture edidimu a etimi kwotwe pressure yade no edebrew entena ho ema ne na ne wo so asem ansa edupa na ba se ebeboa ye nyina ana ma wani so ye wisibisi wo hwade a wo hunu ne papa eja wo general body pains ho nam nyina tutu waposo no waposo unya dupa bi na frase no no mu a ebeboa sa o haw ni nyina ede efi wo so o yade eye stroke yade a 3p eboa atenete ede ama esansese moja no eni afusane ankonkwamo e wadwe ho a friend cells na emframa ne nnuane nu ahodo adwene hia na etimi de adwuma mpo adwene nya nti wadwene de kan jojo na aka nipadua na kwa no prekopa wo ho ana wo fanyina ewu ye bo wa wonti ye ti wa wonti stroke yade no ede wo sene pedu pai bi ne frase no nomwe na emwa enyi sa o haw no emfa emfi wo so wafu ne so bro so opese etwen wedro eye 3p garlic mixture asmante hyewa yade no ena etete wo unya dupa bi na frase enonom a ebeboa obanom bemanom eboa mema bo prostate no ban edema omo woni obedi namu nhyiamu ni so na ekọ oba no akoda ne eba ba bonte no o prostate no na ehwe aye ediama entena ho ema ha obi ema ho wo ye oba fichi kromu ya na tena wo so ache wanu mabrofudro wanu mabibidro de etia na etia dro we eye wo last stop wono ma moja na abobon 20 me ma bontini ye ni nyina be pie kama ama wonso watimi ade wo ho nemom hye ne so sa wokosa wokoto ye dro no a ewotoam
ehye ho a ebo garlic ye da ho ye kokko ena aduro ni tini ye kokko enu nti wokọ na obi fed fufuro bia de kyerɛw sɛ eye garlic mixture esan ade a obodin na bia mesrɛw ensom nhunu niema mabobɔ so iwe aduro no ho enye no akɔwanim kwapim sɛ obenya no bi ansa na watɔ wadwen ye won tanta wa bi aduro no abrɔfo duro bia oda so nti woyɛ dan no we ka ho ema ne hawo wo de to aduro ni kɔ fie wo du fie 15 minutes wonum ye aduro bia wo bia betimi asan anom a enkɔfo hawo emre wa pomode enye na oman pharmaceutical shops and herbal shops atia te say baby aboremu a wonsa etimi ka bi me do na wo ka kan shi na wo eye Kingswo Kofi Sam na Angel Herbal Ashaman Kowedama Pharmacy Tama Community 5 Little George Madina Health Alert Clinic any post office no Any animoshe kuma se Kolina Herbal Dani Herbal na Kriske bema obi ho Albert Sam Herbal Takradi AA Mensa ko for you the Gapsen Pharmacy one money away enterprise any cathedral no any animoshe UDS Obeko Charles Herbal Tamale wo Fakujo Herbal eben electromatino emia ye we any bia ye to adro bia bo remu a won set make a 3p garlic mixture no ebi medemano CDA doctor number ena medi chato ufa number no now friend no amesrel emfere sene yade na tie bia chemu free ni ti sukosi ne na asechere no waye krade so bebo na oton yade a ena unya no edwo doctor number ni bio 0248 92 88 24 0248 92 88 24 3p garlic mixture abushan for 3p asue ena ye call ye no na said I catch her no obra we go in a different level nti area ye your special guest to be ewo hanum say ya chese ye no eba bedi enkomo and she's no other person than Mrs. Dinah Entry Hamilton na enkomo ni nyina ye the experience unse mami Wajiji Awards baby oba the Ghanaian music fraternity no or your top notch what you say now one am so a won say billboards no e wo na say social media so she then you know the Awake Experience 2026 mark the 16th edition now I said dwell me man akwaba na me misa ne say what to say auntie good afternoon. Good afternoon. Pachon, what to say? Yeah, me adom pachon so. I don't kitaye. It's a young girl there want to be like you. Hey. Enye easy. Me kwa mpesa me yet to say. So me name nyum to. Yeah. Okay. You're great at what you do. Thank you. Thank you. What are my shortly no can be kaka fa your family in ade. Me that's Edinia Dinah Hamilton. Okay. And papa mama na metoso me nsa me mansa 9. Okay. A woman crying. Me tsna kuma se African me. Wow. And I'm a concrete cyber school of nursing training. Metonyum yame adom de nyum to ache de ache me. Me sha nyum asena me de be 14. Etotonyum my first album me be solo me osro be kasa. And ye de nsi wi ye wa adom. Kasa ye unyum. Bachawai. Oi. Menemda. Osro be kasa ye menyum nsi wi ye menyum. Okay. Onyame ama ne homene so ye menyum ye wa work in progress money yo was adom and doing of the Lord and I'm saying a day a high end so abba. Okay. Me will programmer me ye afibia the Awake Experience. Okay. Like you said, I since 2014. Every year Accra Kumasi boy this Sunyane can be London be US. Okay. Yami adom gusu shraye maware me wo mami no me di next kakran so wonchen ya kasi ya bonnet offer ya bonnet offer amwa no okay ye ne Mrs. Dinah Entry Hamilton and Edin Komono Awake Experience you know what brought this whole thing up me that say me Pentecost ni akola enti me ye kitikiti amesha nyomoto ase ena me huni nya me ye si peja sorry na ye wa sorry. Okay. Inti for many years na ye kondo se enwe ba e benya kwan ne nyame nkrofo ehia na nam nyomoto so ehira no abompa ye tie na sem nyomoto ba na aye eni so ade hu a me kondo se menya na me tonyom at me program na e bia album launch na enyum na opese wo launch no as why restricted to do that. Inti ye kondo aye ginyame adi no
2014 na nyame bi kwama yɛ the first experience by na ɛyɛ event and yes, I may album launch. But yes, sorry, Raddy, yes, Shannon. It's answer. I mean, him saying, "Pigeon, sorry, we experience God at a certain level, unprecedented." Let me tell you, this is me. Since 2014. Wow. Wow. I said that enkoma erade. Aka de ne de say akwakogu. Medane krabehwe ewo. Wow. Na nyagro almost a 5,000 seat auditorium. Wow. Yeah, mabuswa. Na enyagro kwesiade twemu. Okay. Because who wasn't there? Everybody was there, including the Holy Spirit. Wow. The chairman of Church of Pentecost by the general secretary by ministers of states, actors, actresses, musicians. Everybody was there. Okay. And your mission when you theme no na ese dwell. Say it's na nyamena se ni agi odom. Ni agi tumi, ni asore no. Eni nyame enya nkita ho. Die kese. And esi on kra na enya agro kra. Yeah. Okay. Yani kumase de ya beba so yi hu nkomo. Na unim say ahaye no it's all over the place. I know. Why ahaye? Ansakra ni abeka mo. Ansani abeka afibia ni nyame asem o de mayen. Ene ade o de to yakoma so ye kwa ye what next? Then na woma nkrofo. Last year okachen say yen sorry atena fa kwache. We should get up and move. Until last year the theme was move. Wow. This year me kondo nyame more. The desire to be in his presence. Say me hunu, say me nimno, say ni okunu nim oyere, say ni oba be huneja, say ni benya ayonkofa, that closeness. Na me kondo nimuno. Nyama do me konse me hunya me no matena sero. Ena nyame de saa nyum be dru me esanse ne nchen na ehoye. Inti me kase erade dede ni nyina echi no se kame ne wa aye. It's a good place. Na eno ho ena nyame de dwell kra e bae na ekwa nyame fa so no nyum ne bae ene ekwa fa so ma elder mreku ntokozo nyina ba nyum no so ma ne enyum ne ye no eye ne kire se God was in the very detail. Yeah. Oh, ahaye no baby ahaye just enyum no menim to menim what no da ho de ne kakra no nyabete definitely yebebo ansana ya sorry yanka kumase Sunday we are Saturday be venue no Pastor Pentecost Bantama Church of Pentecost. Okay. Pastor na okay car was 5,000 Bantama fa say Bantama is about 4,000 right Ken? Yeah. Wow. Say Ebeka Kano our work experience you say be a JB Kumasi Sports Stadium. Yeah, dear. Nyame tuni ade nyina. Okay, so then Kumasi yenhwe animu kwan on Sunday. Ni nyame ye nkran no afibia ye ya. Ye wie nkran Ebeka say na Kumasi fo betumi abiti. Nso ebe hwe na nyame aye ne ye chen so sanso say eniwe hu aso ante mpo e ma akom no nyame ahyehya maye. Nti wonye hu pe now him say God can outdo himself. Obeya brosa. Enti him say e si nkran abonten so. Se nyame ani onyam deadi. Se ne ogie ne fa hodie baaye no. Kwasia dey no num Bantama Pentecost e be chen so. Wow. Okay, tickets no hefa na say e fa e benya bi ato because obo okwa na wati ati na we hu ne wanya no obi wan say Sunday kwatwa me wan. Well, maybe I know. We dey man empa ho kra. Pachopoku trading e bi wo ho. Be quite runabout e bi wo ho. So am runabout. Sorry, sunyane be quite runabout no e bi wo ho. And apoku trading and Pentecost Bantama. And so e bi wo and rage shell nso e bi wo ho. Na mo ba mo bre me bi dey because me tena ni mu pe. Pacho ma wani mu dodo. Anyhow, but so also near was short code. Okay. So to them, but what's the adjume muto near me? And I will show you ya. Ufao phone now dial *725*8080 hash. Okay, to all networks. All networks. Okay. Wait me after tickets me about phone so. I send the air code and then you may say we are no case double na sama. O ma catch so mo increase double no. Into no double badge we dey sadia
I think some will be a single because. Wow. Yeah. And you be na Kumasi any or more ye. If I told you, Duma, any elder doctor Kwasimriku. Okay. Batego sisters. And Antokozo Mambo near Menino, a year a higher with elder no for South Africa. Or no smoking to say the Yamia Duma, a page a higher or a higher, and I do Jahin so. Okay. And a meal so me was subi. Wow. Na say we no ye dey wa hu mo ka ho no many more no we yan ho mo doso pa afutu oben na o de be ma emma p with the vision to do their best but meaning say one fan easy to this far can we challenge back pa etwe I mean maybe I met do you know me who say ade bia be ba betun bia no it's a stepping stone. And I choose not to call it even a challenge. I see it as a stone utiaso. Edia ko next level. Okay. Into the American says enya toa or say on money bro yen so and my so. It's a mra we say air bro so no. That is your cue say nyame ba. Okay. Emuya dia. No was because nyame say on money bro so. I was say kwa gume. E mouse so. Into mra we say we die. Me jata wo negum I'm throwing in the town me mama nsa so aka say hu say eho and I used to oba beye nyame ye bebre amaye and out of that omaye nyum omaye nyum bebre it is surgery in fanante Nyankopon show ahaye yentie ahaye kaka na yemrai ba then we round up for this section. We see from a dynamic Hamilton and I come son. And my bet snap of bread mediation. Yamin shred medi, any penny for a motive mediation, more bois and ma, ne mema, sabi, obi, Timodine phobi. Actually, say, oh, me and any, na all tete no, or hima, when I will ye Jumaka see wa ha. Na, when apart from we ye Jumano, Yankopon cosu in shramo, na sauti baby na so much, na se bibi eh how, and obi tete wa, eh, Jane Braha. Na ombet me dia sem na ma na te quarter sem so ana anti no na te quarter sem na asomdwe nsomra na nso nya ofa ahode na sa oba ana sa onua ana bibia onya na hoton so nya me nhira me din Edina Hamilton Piao and Auntie Dina you could break up and to catch say you could break up eh auntie say eh na memoir what trust say good Ohemaa Benewaa you could break Ohemaa Benewaa de na konya ma me o se me crowd say you could break into afidie ensesa no manene he ya oh yeah come on Nhyira 104.5 all right I say uncle
I was here celebrating the Brenna. I drew so I don't madam. He answered what was so ever family. Now, Papa Daniel Agbeiza Waba, what do you say? Your Waba. What them Kodanu and Meka say Waba, one fan Kodan and Kahuno, or them Kodan and Nina Abba. Sounds on a matter of Fiavonu, and we are going a different level. Tinasiko Mayanin Komema Wonuma Kwaba. Martha and so the mano and so Abba. It's in there. A giant to hard a busy. Bear money by what them crop for car mobile. Oba no ba wono so de nkofo ba nti awade no ye bewe na yakabum se be ya Martha ete say na kopo ado na wo se wukunu ba no wakotwepo ne de la ya tum we bible eno ma hye mai frata ni na so bi boduku wo so nti na mo ehu no wa yepone ne dada no se na ne pone ye fata o kama I say ma mi sa change what change style what is that dani ba ni ntia okay say ye ba okay nti wo se obi bia correct. Okay. Oh no weneje ukunu ni. Pachai. Ukunu ni. Pachai. E na wone na akasa. Okay, mama na kwa abade. Me mu wanje so. Oh. Mr. Daniel. Now what to say? Na muso e. Na o yiri yesi ohun o ma kwa aba wanye so ade. Me Jesu e bia ono na ante. Ene mane ma foforo na me hu se waje so. Mata mana kwa aba. Radani akwaba. Yenua. Na so waje so na so wanye so. Na onye so say. Patron. Yes. Mama Maria. Onye me dobium. Nukwe na me. Okay. Adan wo bo wasam nyina tofa. Ene be ma no aba ha hu. Ma me ni kan ko ne ho. Na me ntie no. Esa wo sa ka say be tautology. What you say? Dani na what to say? Already adom na muso e. Ye ho ye wo ha pa. Obai di nkomu bi be boy said ye ne wo kasa wo phone so no. Na wabai di na ye bebisa wo nanto se ewie. Yo, ewie de boko. Emi se ne ya wo si odi kan no. Sa na tie. Emi se ye di nkomu du baabi na wo yese minya embra. Na senior asem ni sitia no me ba so mfa nkwala no kan. E ampa me de osia yo na me de omu bai. Enkwara no we no ma no mo. Aha na ma nkoda no mra ansa na menhwe wo no mo ansa. Ebi ana ye kan. Ebi ana nkwala afofo bi na ade o maba. Say wow, be say o yere confirm say enkoda no enie. Wow. Mwa no ewo minchen. Okay, to be amfane de. Tu mra. Na tu megina me nchen wa. Enti tu yi na wo nchen. Enti na aha wo benti no man ko school no. Wow. O did they say? Dorothy Abaiza. Dorothy dey bra, mo de mo nyina mo ye nuafo so. Aha, there be ko. Na oni anom ne nso nko. Mo arrange myself as studio bi o panyini di odi ho. Aha. What do you say? Dorothy Agbaiza. Dorothy Agbaiza. What do you say? Class 5. Class 5. Okay. Call Papa when feeling this is saying if you're able to call when you. Yes, please. Are you young bravo? Yes, please. Okay. Yes, you radio. Your friends say. Do you feel happy? Yes, you feel happy being with your father? Okay, which class are you now? Class 5. Class 5. Okay. When was the last time you saw your mother? Can you remember the last time you saw your mother? No, please. Do you speak with your mom? Yes, please. When was the last time you spoke with your mother? You can't recall. But you know you speak with her. Yes, please. That's what I was saying. We na minti nkakura. Wa na da no ba we yim. We kan. Wo se wonti o mon kakura. Isi ba ku de minti nkakura. Asa akola fufuru bi na ya. Mini de kan ti wo bisa akola no question. Oti wo di Aye. Okay. What's your name? Selena. Are you also happy with your father? Yes. Are you sure? Okay. Chama yankwa ne say igba na emretwim. Yep, aha. Well, I'm on what Tommy, go for the name, Moame. What did he say? Desmond Agbaiza. Papa, I did say.
na che ohun na che ohun na be say about 3 weeks. 3 weeks no one papa. Okay. So 2 weeks or 3 weeks. Okay, one so David also who papa che. Ache kakra. Okay. Mo mama na se mo pega table. Just give your mother a hug. Mo na mo hu mama ache. Aha. Sa na ye kono. Aha. They also want to encourage no so ma ono so hug. Na. Okay. Mommy and move it to me akotena se wate. Na mo nyina ho. No so mama papa ha. Tell me nyamo na it's been a while. Mo kotena se ya. Aha. We na fair. Oh. Mo tena se wate. We are beje I friend say. Akole we am fa gari nka why. Ya de mo le ka. Okay, Danny. A day in a buy ma will be found Colana de Omokoya. Nukre, Mida Moasimo Jumapa, Moye, a de bois or mine, Ghana. Any me fast account we swatch tea, achia, tea for any ashefonina. The only say, and say, a deportina is seeing a free lockdown. Lockdown because Obano, me worry. Yamani no kwenda obi ntis kan ko ware na tamfo na me ko kwan me faso hu na me say obe ye boafo aboa me because no tombo fruit okotombo fruit anopa ba na wafa se me na akọ okay sa area ho na me su adwuma nti onu kakra na me di me study na me say onye basabasa so nti sa dia me pu me hu na 3 years na me di ni ho ade na twimpa na yeti na senia me hu no enye sa na me hu no kire se me ware no na me chade enche bia na me bie store provision store na me di ni to ano 3 months ugu store no very so say also want anka santime shase en say wa oni tua say yo ya na papa na duro no ye that's a very baby hello I'm in chat here for ni ahwefo mo tie ni mo hwe ye so seto ana ma Sarah utie montombo mo kasa bro ya tie bo je ono menti asem na say ana na no se kasa ni se mo mienu mo kasa wo ne control do no so am dem ma so kasa na me maje right enti dia me kan na ye nua bai ya nse samo epiepie mu ya na empempi de ehu ne se oba ne oba ebema eware no motena sia ya na ebusua ekọ bema na ebusua mu no mu ne se ejapade bi pie mu a definitely ebema ne dia but ya no mu nim sa ware for tena sia ebi omo ya joint enyoma bom obi oso ono na abre na wanya ebi kura me kan mu desie no kura bia na ne kapre kura ni ejapade na mu kura no nanso de bia no na omo pesa omo pre ejapade na bra bema na be free man na bibisa enti ka we de nka me ya yese fotu sem kakra oba ukwa wade mu na bema wo awade na afo se wo no yire na ye bibi bom ana se oba na boa ma bibi timi koyi a eya ye mpani nka ana ye ma busua ni bi yes ye ma busua ni bi ehu de eko because eba ni sa ha dwene ebi ye ni tete papa wa free mu de oya dance ni mi ka bi o mu mienu ko an ekoi adanse ni bi ani ba bia eno nti obi so every baby say de so kan one pebra man na de bia udi awunya de enyomachi eno nti no ye stress saa nyoma we wo se hwe ni atwa so because japade de awade fo na nim kwan o fa so o mu nyoma japade eze bi kra make say de make oba na abretiti ni more ma na ni sika kra ye de edoso mo friend ni nti o mpe so mo fa kwati kwan bi na eja ye twa mami eso na nsem na aka na nti we de adesrede na mesese ye nsua saa de na emboaye mamemra big mama also yanko Ohemaa medase bichia mama nsa ene Dubai fo nyina titira na ekwe free Ohemaa sawonu obi san na wo fie na o se mama one room
Pesca ha dama. Sao. Enye bi da. Sa wo ye sofo. Sa wo ye catechist. Sa wo ye bishop. Baby a wote ana wajapade bi esi baby se kokotrem. Enye bi da. Se nko fodo papa nko ya na echi mu adwene wontimi nkai. Obesa ni pabonefo. Se sister no so oye na dwen se ena ona boy ma ye twa blog ena oso ope baby atra onwo de ode ye no. But se sata bro no so ena me bra me nya wie. Enti ena se wo pedan ya me so wo so. Na wo ni asem. Se wo ni ba ma ye ajapade ohun se oba no. Ono a na okoto no plot o no se mi kunu kokko jame. Ba ni nua be ma na ye na dwene se. Eye ni wo fa. No wo fa na adwene se e no fa se dia. I said wo fa. Be ba no wo fa. Yeah. Wo na che se be ma no wo ba ti a. No mo ye japade a enne mrem sesi a no de. Eye yire ne mo. Se wo wo ye. Se wo anwo woni ni kunu na abre. Se meti ase. Na me si me yi one room mpo ama me wo fa ase eye different. Akoya be ma di ne fa so e wo say ye pasam no pomasi bre. Okay. Because oni won kwan. Kura ba bia da. Okay. De make akosia ne say, hwe papa ye bi wo ho a edo be ko bunsam gem. Sao. Me nam ka kire wo. E say de mo me ya papa ye wo. Papa ye bi wo ho a emmoa wo. Papa ye bi wo ho a. O say eti say woni wo ma ene wo kunu na mutim fie. Na wo wo bi aba ba frem say wutira anye ye. Ne bi kura o say kura won bone a. Obehye mase kura. Hwe papa bi tete no say obu wo a na odoko kofuo aka 30 seconds ai odoko kofuo ana de no de ye ana otu obi badin wo abusuanim hwe otu obi badin wo abusuanim ne ru afi ne ho kura so we da gati ne oba frɛ abusuanim se papa wo fie ho no wu a no wa sha ase se opese wo fi se obi adimi show bi record wa opese oro obo she japade Ohemaa de make akosi ni se etisa asole fie obi a one ne kwa asore sister me ho kire me pe wa room buano no ada no nko yo why hwe ye won ne kwa wo hu nsam o de be ba asole fie ho no de wom de enim obesa wo poto ho etisa wo ye papa wo twetwo mucho se wo fi pamu e ma wo bi amam yo yeah that's it Ohene eja fakad no so de on show me say me nya de obe show okay Aima eja me wo fa chiki bokanche nyenche se bokanche mabusua pani oso hu ye no fedodo nam so fa wa wa you can say me ho ofa de he na me na no me wo fa me so fa wa wa me fi se me de na okay ba doctor adema me de number ma no nti on frɛ Dr. Ebenezer. Dr. Ebenezer. So when you miss call, some now they are when you number be at oh, as na mo na mo tu ni ye. Mo ni ye. Ya ko hu ni nkoma ye di. Yam ko fi o. Wo fa no so na mo. O se be. Wo fa no so na mo. Wo ni wo fa chiki. O ti ka tum ta ti so ko ti tete buru na so na chiki chiki no chiki. Yetini Naima Sabi aniguase dia pa ne sabi ofa mudishi yebewu na waware awo na mune kunani eko pre japade tiemiyo aniguase obi beka se o na so fri abusuam but yetina ya akajapade pre anya dai emma wo fa ase ana akwawale ana ne yiri abobra ana wo fase na wu wo tu fie abet na fie ho agi fie de fie ma han esan ton prod ade adam no tabi ade adam no de nkwasasem no o ha se to de bi na asem bi ho na sa obodi e beka se omu ade ya won kwase asem nye wachimi sem nye wonya sasem bado ya ne nkwasasem bible say jimi sem bata ho ahu ende ya bofra bible say de kwase asem no o se de kwase asem no obi wana oni di agro no ampa na ni so ohun se wani abre o fa ne di ajimi sem di nkwasasem ana ba no nso ne nature no sa no tie wan hwe ya beka se na ni nya den ye wo bi ho na ni nya den o kasa boko o timase na me amete hai akwase de di mununkum
kwasi sechere ama si free book anche nyenche ansa mo fa de ofa chiki ana wei be ya me sister anka oni na efo no mekira wade bi na meka kire obi a wo ha udu asase bi aso no obi fi say waye bibia wo so a wade keto bi a odi kan ye kwa nya Johnson bi say no na munim tabi wade keto bi a ese wo ye na mbe kire oba no obetena fie efo ntumi nye no onko ba bia saa de no nko a efo na nkasa du a ne ho be kire ne ho be kire bibia ni ho eno aso de shwe kam jo me se bibia ni ho obetena fie efo kura ba ne ho be kire no ne ho be kire o te ma se enti man no ti fie ho no ofa na no ofa sa wu a wakwaje wadu nkwasasem on solid free ho objection yeah adarma Mameka 03220835818283 wadwen kire won komo mienu ho kamena se mepe ye kro ane eye de eye gene dan de na woka hello chow ahomano de gina ho no manani na ho na onhwe mamme madarma se atiato mu amfa foforo nshem ne yenko 03220835818283 hello na minim sa kwala se o ma mutimi ko leave za Asungenta enter back there then come with big mama we go to the ground I ma go and ko leave o papa to na chan for go for just me chan boss for the the pastor catch evangelist medina tiache the papa no mo maye mama ne ntamu ko sei no what to dia ada bo no fa no mama ka sei Ohemaa Benewaa the pastor ne nkasa Ohemaa Benewaa ha bi di kan ni ada ma no se de dia so fa no mo ka je on fa no the doctor ba Move for hey Namu hello Ebony Ohemaa Benewaa Ebony uncle yeah Ohemaa bi na ho ye pa e bi am ya se ye am fedua ho fedo do na me hira wa ho fe na me chano bi for say adwuma mo bona no wode mpa ke adu gaso atabi nya na so fa aka no so wa mo bra anga ofa nko abo bra anga on fa so aton de on de wa ton de abatina wo fa se wo efie ana abatam na ire ne ma bra enfo ni bego si wo fa se bra ba wa boso ana sie o gwa we ta se me kwampo aniwu se wo fa se wuo na wo mo bra na ko di wo fa ti fie atna na wo di mmese mo ho ya wa kan wo na no bro 20 no wo to duro na kwampo na te kwa so awu na wa to duro nda tia me hira o mo de se mo no ye di mo achi a abusia na me ensa no enche bia na abo maka atwere mu kosua no a ye kan se women's wave empowerment yeche sebe ya wo ba bia benya bibi aye no yegusu ya yeche makatro say women's wave empowerment wave no se opese wo de wo hu bedom ko ya eye man tete se ya hyase enche bia flyers be ba bonten ye first seminar venue ni ade nyina be ba bonten nipa wonom wo so nyina na ye de betuja obo WhatsApp obo hi wo WhatsApp a ye de wo beka eye group no ho misraw jomade ye ntimi me no saa na enya ma me man na watra saa ye tete ma wa butremu self care self love be self discipline ABI ye kyerɛkyerɛ enkakan kakra enti number we na obo hi no wo so ye de wo beto so eye 0200 289980 0200 289980 wo de bohai memfre bohai wo WhatsApp ye de wo ebeto so ene Zoom meeting ye be start no 5 o'clock pepe ye de link ne beto WhatsApp group no waba na ye ne wo aye ne kama ya da mase peace no me nsabo na ba hu ye wadum TV na che se ye ne mudi mpapa mu misrew dwumadi edi ho no ebeto aso edi ama medin ete Ohemaa Benewaa ye da mase ne madaje ye to aso kakra ewo ha ansana yakọ ma mensan kwa ahoma no so na memfa ofrefo hello me ma ya ja ofa kwata me ma so mo kofi ase no chankoji me
Mame ma no abedwafo nyina moni adwuma. Nigeria ofakwata mejo so pa. Oh me sabi ene na ha ye we. Se be ma ye japade a sabi eye ne yire ne made a o. Sabi de odi na ade be wi ase ne kura no wo we. Ye nipa binum ayo mu se tintwe twan. Sabi na wo ba be ma ye japade ne nyame fa ne wo firi mu a na wo je japade na firi ma me ne nkola ne nchen. Ye fa na ma me ne nkola ne ntra. Inti yesre pa se do dia beda me ma me Benewaa ne na bedwafo die. Iti se ne etie bia no ba ne nkola so benya wo aso bie. Me da so wo me. Me da se enche bia na ye ko ye interview no so ma me fa kakra nso so hello. Hello. Baby Afrefi. Ma hey. You so. But I'm so gas. Kase me sistama. Yo, stand man pacho. I na the mind to an about. Me mu se si bi na girl no of no person sisi no. Because the choir no did not suffering na the what ni na egu. And I won't give me sika we gi say enkwala nine. Pe ko me 300 million adan. It is ono na obi didi no na bibi sa tinka be na de. Enkwala na egu eti a obe o mu. What sika we yama no. What na so ntia we. It is some one more than you will be ready. As I not going to see. Hello? Hello? Good afternoon. Good afternoon, Baba. Ajo Sopa. Yo. I sister na no for number brana. O Baba J na Japadiano. I saw to do no. Me tenokra, a friend Hamiru no komsu. On Nuro you have bit of this abogore. One to Adorano from Embra, you who saw a pay. I'm down on Passia and I am to home. Hello? Mama. Madam Futin, baby of Frefi. I found Bama. Because I see you more. Yo, Bama, young quay. I know if I thought they can equal the case who none of us you. And for some woody. That's what you see in our country longer tonight. Army. Because it may depend on our house of a pub. No correct. Yeah, first one, mammy family, you know, so hello. Hello. Fooding baby of Frefi. Why you man pack your friend of Abraham Bomb Cassette Jacobu? Yo, back up and I'm patch your uncle. Why you my Maduma? What you mother say? And here's what Pam. Now, may they make a comment and say, Abraham Tianoa. Now, of our Tiano, our baby of 5 name the back a piano. One can hold for the home cry. Nabrabone will be mamma. Or be mamma will be cry. One can hold for the home. It's about the common media. Obey my canning arm like a prepared day. Now I say, and I'm not a dancing. I'm being in Ayaki. And one can hold for the home. All right, yes, so yeah, does say, mean to me, and far of phobia being baby adri yanko ABA Herbal Center na yen to drink more ewo a honomo docota. Mama, Adarma, yanko, and I won't swire for whom they are shed that baby breme. Oh, good, and then a channel. Bedasi. We dey ncha kesi fli ABA Herbal Clinic aswe di bre obibiala baby biala fi di kesi koduru bia fre unu ano no so fre ni nua na wontweme kasa fidie na ene pe fra so Herbal ne chefe won se ne nsanye de enka na sene so se na wotwe mu ya trasia ye koso a ye adwuma sa na tie na so fata mi okrodua mu me amatira makonya kesi mu a meye adwuma edi woni mi hia ya che uhu macha bo modern ne fu ani kire kwada so edwuna se samira meti a meka se nyina doctors ni guso mo ye de eye adwuma edom na dodo na da so ye de e wo ho nti se o ma ya tumirika na ye de efu ani kire kwada so edwuna se market na chi hwa eho ena ye wo baby biala wo a wotime nka hye ne so se dom ahinkro na so ye kese ne wo ye wo brother jom apie kubi coast na kire ope ene ye wo za so na wo ahafone ne mpatemu a
ene wuku doctors ne wo Genesis FM wo ahafo so mo am wo sahwi ni nyina efieda ne fieda bia yenhia wo eye baabi ani adehye FM premises wa na hyɛ no sɛ kumase ne dɔma ahenkuro yɛyɛ adwuma firi dwoada ɛkɔpem memenda kwasiada nko ane yɛnyɛ dɛn yɛnyɛ adwuma anɔpa no nsia ɛkɔpem anwummere no nsia ɛdɔ bibiala a wo a wo teme nka ba bibiala a wo tie me sɛ yɛ wo maame sɛ yɛ wo papa wo yɔnko wo nua bi ɛna yadeɛ bi ayɛ ne krankro titiriw n'ani ɛhana tumirika na fa ne bra ABA Herbal Clinic na twedi ampo nyankopɔn ɔmfam so na yaresa ne fa ahodie anya ne dia hyɛne nso sɛ ABA Herbal me na mede ɛyɛ abibiduro etu yalewa ase yadeɛ krankro na me nduro no enye dura sɛ bi kafra kyɛ yɛde enubra bi anase yɛde enuro bi ahodo bi ayɛ de afrafra ɛyɛ enubra ne hama no enkohine ne abena na nkasa na mede yɛ de mede edi medwuma enti ABA Herbal me se mede kwaye bretu ma yɛ de abefie maso eni asoe ya oba enua ahodo enhaban ahodo aba ahodo a wonfa wani ehunu bi enkohini ahodo oba ho abede obehu bi efise ABA Herbal o meto tablet bia o maso ye o meto nsu aduro bia o ho mesi bibia capsules bia ni o se oba na wose ye ma nsu aduro na me ankasa me di nubra ne ahama no enkohini ni abra na me de ma wo wakɔhye ne dido wakɔno a wade ayede anom enye saa so a enua na ankasa na mesi aye ne powder esama wo de kwakɔ frɛdu ane ayede edi koko a wodi bi agum enkwan a wodi bi ayede agum eduro na efentinima fa mogem ebetrenima beye mu adwuma epepetrenima kumtrenim kro na abani no so abɛhoro so amani na ayede atia ekwa enyede emmabiem edo bibiala a wo bia bomodin ne tumirika na ne ABA Herbal Clinic enye enkitahodie sane nso sɛ yade a meyɛ ho adwuma ɛdɔɔso yie pa na enam sɛ maredel wo ani ehwɛmu ntin ye bomidia ne yade ani na tato ne nyina ne sɛ wie yebremu me na media bibiduro etu ani flash ɛwɔ abra menye wo pressure me nso ahweniwa me mfado so nyɛ de engu wani ne so me mo aduro na mada kɔfrɛ aduane yɛ de adi koko na abedi a wodi bi agum enkwan a wodi bi yɛ de agum aduro ne fantinima fa mogem ebetrenima beye mu adwuma epepetrenima kumtrenim kro na abani no so abɛhoro so amani na yɛ de atia ekwa enye de MBM enti sɛ yɛ glaucoma cataract ete bomodin ne ABA Herbal Clinic enya enkitahodie wani ne yakwa no operation ene yade na sa yɛ ababiem enka chi usu tumnika na yɛ de ebra saa so na eta nkasa na yɛ de hawa bomodin ne ABA Herbal emenya enkitahodie yenye operation ye ma wadura ma de akofredi ane yɛ de edia eba benane eten afri wani ne so amana kwa enye de emabiem me numbers nie osu betimi dia ye adwuma na wa friend watu anamo no ayede na waba number no eye 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and 0531 78 06 51 0531 78 06 51 ABA Herbal your numbers no ABA wodia no eye glaucoma da bia me kam se glaucoma no akanfo frɛ ne hintefrae yade a ehinta esie nipa da krope na abɛsɛ wani na yɛde ɛde ama tie ne akwasi broni se anu ni aduro ABA Herbal me moanya ho ntiase se glaucoma na amu academ no glaucoma na yanso wonsa wontimi mpie no bra ABA Herbal Clinic na adanse nkrofo die no wo wonsa nyede enka bi na hyɛne nso sɛ ABA Herbal glaucoma no me ma waduro keke na wo de akɔfra aduane ayede na adie edusama wo de kɔfra aduane na adi emla wudi aduane no na aduane ne ye nipadua ne mu adwuma eye ntene ne mu adwuma na ebetre ne ma besiesie tire nim ebe wohuru tire ne ma kum tire nim kro na abani no so abɛhuru so amani na ayede ate edo bibiala wa woteme ka bibiala wa wutie me sɛ ye glaucoma bomodin na de ebra doctors ni ma yenya nkyeremu sɛ eye ntire na da yetinim na saa entire no ene ma ye ni ya adwene nya nkitahodie saa entire no pressure eba so a ene kofa saa ye de glaucoma na ye de edeba na enam sɛ entire ne da tire nim wontimi nhuru ani ne so na wontimi nsoso ma ne nkotire nim nkoyemu ye de adwuma enu tina kwasi bronesi anu eni aduro ABA Herbal me moanya ho ntiase sɛ nipadua no eye mogya ne nsuo ne edi afurusane ni nyina bɛkɔ bɛba entire mu na ye de enam ezachimatia bi eba entire nim ana pressure bi ba entire ne so a ɛwɔ sɛ wonya aduro betimi aye entire nim ye de adwuma ɛno na ama ABA Herbal me ma so me mfa aduro mu wani so me nsa wo se person ma ye operation no
we na mada bia mede kanea se de amfato ho de kyerɛw sɛ kanea se fi ana esumbam a ye pepam ne nyada ye pepa ho kanea se no se fi ana esumbam na de ade bom so pepa se de ne ho a still say fi na esum na de ewom ba wo de ade bom so pepa se de ne insider wo so a bright na ehren sɛ de bia me kasa tro ne se ye nso kanea mfa simpase ana kodo ase sika ne adi aso na ehren ama obia no nipadua ne kanea ani ani eti Matthew se entrase mo woni tenum nya sɛ nipadua ne nyamfa so bia nyeden emfiri so wo wunti na ABA heba twedian po nyakopo de me firi bono abepia santime mo ene wonam me so eji wafiri wani frayade edi sɛ ye glaucoma bomode na ni ABA heba enya nkitahodie owo de ne ye cataract ete da bia me ka me seta no ye omu ahodo mienu ye wodi epie aninim ye wodi epie anine so work hospital doctor say eye ete na epie waninim ewo akiri wo ye ho hwenyede enye bomode na bla ABA heba sɛ wo ba ma so ye na me hwehwɛ mu ma me hunu sɛ eye ete na epie waninim a memu wadura ma de kɔfra aduane adia eba be yi ete no epie anine so na ne afiri so ama anina eden ate saaso na ete no esi wani ne so ene wani batuntum ye nhunu amama fita na age wani ne so eden afa ye ma waduro ama so de akwa akodi a eba be na ne ete na esi ani ne so no enanye afiri so ama ani na tia ekwa enyeden emabiem ekwa ekọ enkonsa anyede emma enti sɛ ye ete ene ehawa bomode na ni ABA heba enya nkitahodie ebia wante menkantem wani ni yakwa koye no operation na yade na sayede ababiem da bia meka mese yade no eye ni yade so nya ni yade eye tirim yade panimfo se anibo a ekotirim enti wani ni bonkunka entena ni faso yede aka na yade no wotirim se wanya adrebe ye tirim mo adwuma na koyi ani ni kosiesie na asade betu tirim a eti se wayi preku effect chima bedwa no na asade na koto atechena no efina no beside adore enti yade no wotirim wo se wunya adrebe ye tirim yede adwuma anana ABA heba makika no brane hama enkohine ni abna abom aye no adusam se beje ko Fred na de edi koko afa bi gum enkonya fa bi ye de egum aduro ni mfantiri mu mfamo jam emeye tire no adwuma emre ni no so ma horo so ma ni nye de enti wani ni akwa koye no operation afinie emfie mienu ni wo ye emfie miensa ene atire no obi kura ye na ni operation emfie duni ene yade na sa de ababiem tumnika na ni ABA heba enya nkitahodie na awrade mfam so no onye de omo shane so se kumase me wo kwada so edwinase market na ti hwa na me wo ye adwuma firi juada ekopem memenda saa so na doma hinkro ye wo brother jom apia ku bi coaster na kire ope ene ye wo ebre ni ntitie men ebia wo de ne hypertension eye diabetes eye stroke ena akanwato oto ase na etwe wo sisi ena eye wo ya saa ya de we nim nyina eye bonus ewo aso ho a oba be fund free eti se utie men na ya diabetes eye hypertension eye stroke bomode na bra APA Herbal Clinic ye be mu waduro na mo akwa akono ayede anom eba be yi saa yade na free moje na ma so ho ayede ato eti ba bibiala wuwo bia tumnika na fu ani kire APA Herbal Clinic ebia wo ye be mo aboda birijo wo ye be ma kojo to wo ye be ma wuntimi hinkon a ABA Herbal ye mampo wani guso eye adwuma na kan hu se mampo wano o ba be noa anom o de ko flaku bensu eba be yi ha obi e wosisie nim bia firi ama so ho ayede ato e man nso se bi ka fra chemu ni atenka o de poa e ha mo etete mo no maye edron waso bia o de ko flawo na ye de edi o ba be ji be ma ne de na so aka ho ayede aba be ji bi o de ko flawo edi e ba be siesie wa ma so ho ayede ato je number no ebiem na so frɛ na de wo ntia se no bisa hyɛ se ABA Herbal ma so ye se oba de abeya ne se obeje o card no eye 50 cedis se woje card no ewia ɛhɔ na nurses ni beteke o vital ye behwe o pressure ne o sugar eden ama uwia ye wo mfidie nwaso bia behwehwe oni paduam yade bia hinta woni paduam bia fidie ne bekyere eye free amenya den menye o hwe ansa na doctor ahwe na me hwe wa enuru amede be ma no eno na me gyina so a charge wa no kwa me mu akonya se obetua mu fa anenche mu miensa mu de wa obenya no watua ye den ato ase amfo na kyere ne nto aso o ko start edro ne improvement in do be sa ye den aba number no eye 0541 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and 0502 81 21 61 0502 81 21 61
61 ABA heba ye numbers no usu betimi afre na de wonti ase bia no wede wabisa ye wo kwada so edwinase market na ti ho a kwada so edwinase market na ti ho a ene de ye wo tumirika na bra na osuru nyankopon nsa nye ti ase nye den enso oje ABA heba waje so se wonyame nsa ye den ewum awrade nyankopon enka ho ono momo a onyum fresh ani nsowe omana bofo pempem mo ho srabenhye ene den na de pa bi tie ne ehia enkoma hoadi mu biemu a ye de asede na ye ma ne di konkuragire fo anyem so se amen amen yeda masipi ne modaje amode ne yatena echira nso will be another day beba ya ba besom sompa me din di Ohemaa Benewaa adwatonde no kakra wo ho enti yenko famra ansa ne so kra